Kisii Town, first floor, room number 73. Mkulima mpendwa, ni bora kufyeka magugu kuliko kulima ili kuhifadhi miundo kama mifumo ya mizizi na vidudu vinavyopatikana mchangani. Baada ya kufyeka, tandaza magugu kwa shamba la kahawa. Onyo: epuka matumizi ya madawa ya kuangamiza kwekwe. Kahawa ni kilo, tunza kahawa ikutunze. Unapokea ujumbe huu kwa hisani ya Solidaridad kama watekelezaji wa mradi wa Pathways to Prosperity. #ChangeThatMatters. Yo, rada man. Poa sana man. Umepotea. Waje? Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naeza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed campus. Sienda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntobwate ofa monogo chia sabaro Kigobe University. Na bonchorori ase trolley bags buna, boni ya una chong pin, leather bags buna, Pioneer na Skull Gear, nechi bagi chia basubati chechi type chonsi. Yako Fashions kiroka neduke gokonerie bintu au buna, chiduve, amarangeti, chi bed sheets, emeito ya kerenge nchobuneria ya orthopedic, yani emiya somogongo. Boy gonko onyabare chi bed sheets, pillows, amarangeti ya kerenge ncho, chiduve, nebintu binde binge aserigoriria muko. Asensemo ye chianga nko onyabare trousers cha soft na hard khaki, suits, chishati, chi t-shirt, dresses, ebikoro tubya baswati na basacha, ebyuranyora serigoriria muko elio ruseirie discount. Yako Fashions boy gomba bwata bakoreria baya abo bakurwa mahorokererio ase bintu biri okorigia nigo togotoka se stage ya keroka enchire gosoka goche bosongo orosage ronde ni goro gotoka bukeroke getaseni kyabanyanyimbo muino asa mange twakere simia se namba 0725372326 gose 0728903422. Yako Fashions keroka na urenyorere bintu byonsi aserigoriria muko. Yako Fashions keroka obokorerio buya ase bonsi. Radio Vuna 102.0 FM. Imambiengia round 4. Abana basomire abane ngubare wagasha bintu byabwate nyumo ya nembuyere owe torema unyole bire chawe bangire unyole bire chawe koreranire unyole bire chande mere male obo mungai obo mochoncho obo mosabi sabi la 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 Genda sama kurumaime Genda sama kurumaime Rine bitunwa riyo morene Rine bitunwa riyo morene Wanamake kirakiri twaro kwabera Esegi yao ebe yomoika Deba yechinyama Esegi yao ebe yomoika Deba yechinyama Parali
kende pi nareo ukoigwa gusaba gwitu baba imokia maiso igoro hey hey obo mongai obo mochoncho obo mosabi hey obo mongai obo mochoncho obo mosabi Alright, ya korokwa gotebanga Edith Joseph Sesegia oteba isako beyomo ekaebe yechinyama. Today ka 13 chinsani bere chabono mambe good morning omo tele round for me yumro bere bwe mambengia. Tabanga ine favorite song yomo heshimiwa Murara Kibaso. Incoming member of parliament Garchinsemo cha Borabo constituency. Ana dance tu kweli mheshimiwa, why do you like that song? Because let me tell you as a kinganchi togotero. Nganchi togotero ka sengencho go kuinyulio muntu. Ngekiruli goropi. That is when you should be humble. Yani wakati Mungu amekubariki kabisa. Hiyo ndio wakati ambao unafaa kuwa na unyenyekevu. Yani ekerobo no for example kwa golire bone gari. Utabwate gari. Tu basi gutachama to basi yarukira abantu. Bono genda ngora no bopole elinde nyasako igolere ebinde. Asengencho abantu abange ebagotera buno montara kine korunse ko chigoro bantu bange mbali gotera nganga kyo montara agukuruguru go chance. Most people are advised on how to be successful, but very few people tell people how to behave when they are successful. Ngora boru marandi kumbe. Kumbe ni pastor wewe umetuhubiria. Umetuhubiria. Kwa hivyo ekero nyasago seseniri akoire libaga kwa beiro moteneneri bwa abantu bono barae asenchira nyasaye neraranya gokoigorera nae chinchira chiao na abana bao baseseniwe nekyo mwaka nubuno mushara kenyare kogokonya asengencha abantu na bange bagwaka no meshara emiyara kini bataragacha no nyomba batabwati no ngombe batabwati no mboli lakini bagwaka no chibesi nyingi. So why mheshimiwa, why do you think success? So bataramanya ku manage ibintu bya uburonge bose managing success umanye tabantu bamente bamanye gase gesongo. The harder you fall, the higher you rise. But the higher you rise, the harder you fall. Ngayani buno kolina go chigoro buno go twara chibesi nyinge buno go twara chinguru chinyinge buno go twara keroge kenene ake buno go kini gwe kerogo omanyenga. The higher you are going, the harder you can fall. Mheshimiwa, thank you kwa neno kwa asubuhi ya leo. Asante Seringana. Pastor Murara Kibaso, karibu sana meyabona. Good morning anyway. Bankolomo pastor wakire. Ile title yende na commentary. Yani tutayite ko yanchirana. Wayikanire. So nyirusi. So good morning. Yeah, good morning. Laki kwa abokire. Nje na abokire. Ake abantu baito baburabo constituency babokire. Abantu baburabo constituency mbi yababogete gotatiganto gungocha turi twachware mechando kabere gatatu. Muntu naro nyara ko bagako ba attacked kaumia. Borabo. Borabo kagochie gasi. Okurwali kyabonyoru na kwemioro.
twachiete komorora igo bono insecurity yabeire embe na ndirinde bono oboibi bw'ekyombe badomboro kyombe ngoche chiri chiewa igora abasikonyora ngatari twensi tobogete buyambare babogete n'amagombo basiriria abanchu babo gose basiriria ng'ombe yaibe tubotuko ntete ko batebi nga tuko pamoja na nyinyi na tunawaombea na nde togosabanga Nyasaye tobora yirinde tunyare gokorera senchere ngao. Alright, karibu sana mwotegele kwegure mheshimiwa Morara Kibaso Kirase studio yuno yokolie kirokyo bujumbe kurase constituency ya Butobasa kweba gusangana itu SMS line 0706102102 sogoswa somo tandao Facebook Radio Vuna 102.0 FM uisogoswa somo tandao o YouTube na otori live asema mbiyaboni gusogoswa somo tandao TikTok Radio Vuna tuko live kabisa togo tugusanganga Morara Kibaso kwa kweli ni mwanasiasa amekuwa tajika sana na ndekero togo takuligile kura igorari sabalia mheshimiwa kwanza litanga ni karibu sana asumuro biro breakfast show tenda tebanga kwabe tura nkwanya gochama watire actually this is the third time lakini ase chinga kechirichindo kora chabotuko gocha nacha igepindi kyabo tuko ona inachire litanga ni igepindi kyamambe. Alright so karibu sana mheshimiwa kero kwa manyiro motereri irietali yago kero wacha maigana korra kubegete nga maumivu ya kizidi kai can you tell us onchukanga bategereri bakorore kabisa gusaba ligiri bakorore Ebu nisome mheshimiwa, you just turn. Maumivu ya kizidi dawa ni Matiang'i. So what is that mheshimiwa? Omaete Kenya yebono nga yobororo botokali. Obororo bole kerase. Obororo bole moguko, obororo borase meshara, obororo borasa abaiboli kwira abana skuru, obororo bora yasenya gitali yasibali bayirira abarwere nyagitali basinyiru gwakana kibili, obororo borasa abana bali bagraduate batabwati chigasi, obororo bole kerasi. Bono obororo maumivu ya kizidi, eliogo ningo. Na mimi nasema kwamba dawa ni Matiang'i. Ekeronko ligerelia bali bonsi pi bakoligi koba president ya Kenya ose yani berule batete ko babarayi bensei keronko moligereli Gachagua na ligereli Kalonzo na ligesi funa na ligereli Ruto monyene nkonyoranga Matiang'i nere bweka unyakubwate kirugo ubonchoreli bokaba ngayani andonsi ya saa chiete ubonchoreli mbwale ngororo keralenga ICT kazi ilifanyika kwa mpigo tena sana no ine internet yetu bwate bono togo stream live on Facebook and live on TikTok enegasi ya Dr. Fredo Kengo Matiang'i akolete kera enge Ministry of ICT akarosiki ntuge the national backbone for the optical fiber cable. Iyo akolete internet ya bwango konyora mangana so bwango. Matiang'i ekera so Ministry of Education akolega asingia agatene ni obuibi bwechi textbook abantu twale gwakana billions of money as chi textbook chi abana lakini gogo ikeskuru kwanyora ikirasi ke bwata abana 40 ebe wachi textbook isa tochioka agakeyo obuibi boliboni go bana babwete chi textbook ibere iyo agosoma botuko preps ne iyo agosoma mogaso agacha nanda karongei amatemo agachaka gutware kene chi certificate chi itokonyoa chi sarekire chi atwalire lietaribe agatuira ndirie lietas chi certificate chi ito agakeyo obuibi bwa matemwa eline na intutwasi kwa none kiroko imogi chi certificate chi akwenda gosoma ngumbu mbago teba nuna abantu moja moibera matemu ntokwa mini certificate chi yeah, true. Agasoa Ministry of Interior agakei Al-Shabaab to zero. Ekerasoa Ministry of Interior Al-Shabaab tepuge tino Kenya no eno gwataki munyo etelirikale baga atakiri batunya n'abantu kurumandera baita abantu ninde baenda asa kale kuri mpeketoni Lamu ba blow up all restaurant y'abantu bakuno ni komigo 20 bakaenda Dusit D2 bono ekero Matiang'i ya Ministry of Interior iyo mchezo ya Al-Shabaab ilikwisha kabisa agakeo bibi bw'ekyombe borabu igo yani akatobero mu Ministry of Interior umuya onyarete koreta peace and security ya sabantu baitu. Igo bono na kingo tebanga wakati yoyote ambayo maumivu yamekuzidi kumbuka kwamba dawa ni Yesu na tena dawa ni Matiang'i. Igo tokora chakira Yesu toramo bake after Yesu bono tuchase binadamu abuasi tubwate Matiang'i omwana itu otenene kirogo kyobo president. Actually mheshimiwa talking about a party ya Jubilee. You are the person sama toka maiga iga kwari gukwana iguru ya
old political parties. Yes. Kero kwa bwate mangana ria inject. Yes. So nakiboni gora nyare ko convince omo wakikura yoromo kenga toraba swallowed na ne egento tokurukanga the old guard. Yeah, the old guard kwa bere goko gikire for several years. Egento ndatebeneki. Tari kiama gegotwara chimbu. N'abantu bali meye kiama nabo bagotwara chimbu. Okay. Asingicho base gosoma manifesto gose party constitution ya kere kiama kere Kenya gya kisiasa. Bonsi pi bali getamangana maya. Muna barakoro botaka, buna baraletera magendero, buna banjete omolembe. Kere party na beli getamangana maya sana. Lakini kile ambacho kinatofautisha abarai bali bale kiama kelime mbabwate chimbo echo gose bara abantu bara abatutukanu gose abakurumi. Okay. Igobono mimi naweza kusema hivi, sio chama ambayo iko na tabia, ni wale ambao wako ndani ya chama ndio wanakuwa na tabia na siha njema ama opposite. Inche nasoira si kiama gya Jubilee egento gya korana so si kiama gya Jubilee Matiang'i. Inche nalengo goso kiama gya Jubilee na bwate kiama kyane gekurku Inclusion of National Justice and Civic Transformation Party, Inject Party esindani nero ya enge saini ya itu esindani. Lakini ekero Matiang'i achicha nera na aligererete ibintu bingi. Of course nabo yange ocha kobara isi gose biyake achake kiama kyae, lakini natete gosirwa nabaikoyo babwate chikura chitali chinke. Asengincha atete bamobwatesie na barabumba atete kiama kyabe kibarabete ekibamanyete ngeke negeitu. Bono buna Jubilee ne kiama kyo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ikiama keli abaikoyo mbakiame ani bamanyete ngeke kerokine egeitu. Era abera isi barabuko gyakere kura kobwe mekenyi batamanyeti gose batarabeti elia gateba ngatigambo ate kiama gya Jubilee ndangelia abagusiba chicheime nabaiko yasinje bakerabete tubwaterane tuligi chikura kurase bisa kubinde chisa nembo morai bwenzi kirongo ligerelie decision. I think it was a good decision. Bono rende ne bati nanjete Jubilee bono na yanjire inje ngobeka chianga chia ready pake yanga ya imembe geta studio matine ya ready ne bono madam Muntako oro kirende bono chisoni na maskani confirm. We need to confirm. Because atutake uongo bono ntoko nyara pole. Inche ayamanya igobuna nago tebiringe linkabegete malia enembali red nane ngocha koleta ne paka chikamisi chia red ntakitaba ndo babe red mpaka ndani paka manyinga red agusio kagusave kera sekenye ngima wiki ya etete twarenge Kuria East and Kuria West kuinyolia abakuria nga barabuna abagusi omanyete. Asengenjo barabuna abagusi tufanye kazi kwa pamoja elinde na barabu betogeria ngamba bwato Montobole president bamobwate Matiang'i. Alright. In fact Mheshimiwa Kero orumwanchi sana watebere ngocha koleto rebaka chikamisi oletera bangina kabisa kaichachiba chimbaliri. You know your area MP Nkura Rwanda is a very good friend to Dr. Fred Matiang'i. Egosono mwange sana Dr. Fred Matiang'i. So ekero to so samangana nominations. So ngikera gere andakero kanenga obe preferred ko egwe ngento tokoroke ticket. Omo jumbo ne Patrick Osero garo Mosani William Ruto. Matiang'i na gagocha tuwa kwebichanere. Ilinda bananchi barolenga Osero nena na Matiang'i. Lakini ene keliga kintali kongaine rumete bone ne station ya Bakristo. Tingo changa inereli. Mojumbo ito aro Mosani Ruto nando Mosani bwa batali bono bwa chaka babeta basani kurukale no ndire ya report tigwase news na boko endogugu nganero likira seta ito DDA hotel eli ya Ruto ekuruku Western Hotel mete bone kiruli kira seta ito mukaya atali kiri abana bae batali kiri nayo likiri ego Mosani obuno boimemono ego ncha sokolengera likwa nokorora kwane nchene manyete nga umojumbo ro gara chikubolie kiroge konyo kobolia igara boli ne kiama kia UDA korengana nayo Mheshimiwa korengana na nche tonyora na alietebe ibono kara ache na UDA metaba gusimba manyete una bagocha bakora UDA kwa hivyo kotoko nyora na alietebe yeye mwenyewe atajua kwamba mambo ni one term, mambo ni Jubilee na mambo ni Dr. Fred Okengo Matiang'i. And what if I stick na Jubilee kagocha Jubilee nche tindi mwoba nche numo muromo le mwoko ya na bune power so
mbegete chinsulie sugulingo chikaranga mbegete roiko chino mumuromore musana nande igo kinda tebe ngati gachiche onyogocha ache bono kendabu elinde to ngangane ticket yeyo abana inchi nabo bagwaka chikurase nominations ko barangi yelia ngese nabo banja ko baramu akeli ngese nabo banja nga ogambire buyati gagenderere. So okay, ekero to kwanda mashima still a ticket. What if ara kumoliranse? What will you do? Talimono. Bado nobo mwanche. No, in case now, you know, so gimobe togote banga kuna kuanguka na kuna kufanya nini? Kuna kufaulu pia. Yes, so yes. what if morarake baso mheshimiwa Okoyeri will you be the supporting kongunya Matiang'i unaboni gora sekiamegia Jubilee? Bono, we will close that bridge when we get there. Se bono na agote viringa koroka no korora kwane njendo che yero ago chitali red. Igo bono ase bono I cannot be able ko jibuli swali liao ekerenga kie yera ike base koba ise Matiang'i ne president na maite mna ko banga abana bae ere na ba ko manyoli ogwanga kyakoba no oliobwanga kyakoba. Alright. Kwa hivyo sisi hatuna uoga wote. Okay. Tunajua kwamba mbele iko sawa. Okay. Yes, nande nimbwate miaka nyesaba sikonge miaka singenchonero kwancha o abante miaka yokomenya nyesaba sikonge miaka emenge yokomenya nchino mumuromo sayo mokebwe kegoliegeke nimbwate miaka 60 yogokora siasa ibo bado niko na nafasi ya kuendelea kufanya siasa na uongozi. Yes. Alright, lakini asiri bagalia Matiang'i nako bolia bado siasa yako utaendelea tu. Asingencho watebiri bado you are young. But what about now ako support daktari? Asoko mo support yo ni 100%. Okay. Support yake haiwezi kupungua mpaka siku ya uchaguzi nikimwekea kura yangu pale kwa debe. Egentongo teba nesigie yansa yobo jumba sengoli yobo jumbe bwaborabu hii tutapangana pole pole. Mimi niko na uhakika kwamba nitaibuka nikiwa mshindi kwa sababu naere sira abantu baborabu nga ninki kerekebe nane nikindanyare ko bakorera nande ninde nogo semelio konenenga watanifanya kuwa mjumbe wao ili niweze kuwafanyia kazi nzuri. Ingasema no tintaiti wasi umoko wa unajua whatever you say is what you've become. Kerioko oko tafsiri gose kerioko prophesy with your own mouth, so shall it be. Speak it until it becomes. Nchena kwanile kurwa somo nonenga nina uhakika kwamba nitakuwa mjumbe wa Borabu constituency na chochote nachosema na mdomo najua kwamba Mungu atakikubali. Okay, mirongebere na kianda chida kachia michiru manchomo tegereli chinsa anibere chebono mambimia radio vuna 102.0 FM murubere ne mambingi yandoke the first lady asi studio torinere murarake baso kabisa kiragendre to gusanga na intuguru yekerengere kena mono siasi chiga ekeretoro chibusibobo choli obonene no torile baso mutandao TikTok radio vuna 102.0 FM kuisogoso aso mutandao YouTube radio vuna tuko live so mutandao Facebook kabisa nyakubwate riboli ya eboli murarake baso kabisa majumbe tutaraswa ase bunge ya Borabu ose constituency ya Borabu bantu bali bagote banga ene mall Emoli nkienguko tinda amanyabo emoli aseke gusine nguko yani aujaingie huko na miguu yote ndaka sinaro emoli ne lieta abantu baocha batumia wakati hawakubaliani na maoni yako kisiasa. No ni gorona rochi mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i nabwate interview ni Kameme FM and Kameme TV au bacheta somo chyo Karen komo interview no enere nabole tuguliswali ilikuwa mbulili abantu mbale ime ya opposition bagote banga ne mall ya William Ruto lakini bono maiteke kobo mall mono ne lieta abantu bagotumeke kero bataiwana ne tina kisiasa osekero bakoroche bune threat ya kisiasa. Nchege ntonda baskote baneke mimi nafanya kazi kubwa sana kumfanyia campaign Dr. Fred Matiang'i. Kazi kubwa zaidi nimekuwa Kirinyaga Kutus kumkampenia nimekuwa Embu kumfanyia rally kumkampenia nimeenda mpaka Ahero kumfanyia campaign nimetoka Ahero nimeenda paka Kuria East na Kuria West kumfanyia campaign. Kila wakati nikipata nafasi katika radio ama televisheni yoyote iwe Citizen TV pale JKL ama NTV ama hata Radio Vuna gose any other radio huwa ninam pigia debe awe rais wa Kenya. Onyega sinere ichimoli chigokora liolitoga neti chimoli chinyinge sana
Ego tiga tutwale chimoli chinyinge go chimoli chia minto chichintegererete twensi chimoli tobwate simatiangi elinda nyale gwetabe president. Yes. So unasema hiyo ni siasa tu na siasa tu, hiyo ni siasa tu. Bago kuamiriria. Yes. All right. Omushimi actually engachira ngotenge kero togota makurigiri sabali yao ya siasa. Ewa chagete kujulikana sana singincho yo wasiori gati project chachagete gone serikali chita ikiranite. So engachira kwanza to chakire kora sebunge boniga mburaburi. So so far research gusobo tokibo wakorire enka yoro chimo chandora se constituency ya burabu asendo chomo chandore to base chaka. Number 1 is bursaries. Asingenche constituency eri ya burabu ige gotumia umwako etete yatumiete 40 million ya chibasari. Lakini chibasari cyabana bakuri kwa se listi chibese kitali go ikeskuru na kwane na baibuli abange sana burabu gweta bante biringa etokwenda alia twanyore liete na balidikire umwana na nyorete basari lakini go kwende skuru besa nchio wasinyunga ngai chibese chichigo sigarara gatika berema egento kende abantu bagotumia chibese kinyinge kuligie basari kobwe basari eri bakoegwa konyoro monta kurugo sinkia bonyorwa makura ogenda goseria kabuna gose turungi oli wakane fea ya 500 emi paka para na ande gose emi paka ikonge gose go chinyaramba na ando akana na ande pakocha goika kijauri ekera ikire kijauri oegwe form na ande utumia 500 koira ne inelibu form elia koyeira so mwana akale go someli inde chiko saini go gose stamp une principal gose dean of students onye university yale kwanyo mwana akale go somo gose like ipya kwatumia fare 1500 kwenda 1500 kwera nenye chiribusa to Brazil bweli chekirenye na ande kwenda somo chief kwenda somo pastor konyanga by the time ogokora go saini ligwe form okoyera nikijauri watumire 6500 ekere basari egosoka kwa nyoro kwegwe basari echiriwinye kwa nyoranga bono na sarogo kolera igo afadhali hata usiende kutafuta ile basari bonekera abantu bakogira mbakwenda koye basari ichibese chiche basari cheibwa egento kende tobwatekere problem galia nande okay let me give you a solution yare kobanga nincho mojumbe egento nare okora nare kobeke binte byonsi bibe online and bibe digital. Onye siku isi toko nyara ko saba chibesa kurua sebengi gose kurua se sako gwetere simiani we can borrow digitally ogo borrow igase simigeroni yacha se mpesa otari kwenda sebengi ige minetinga no ne chibesa na botogo apply ga ndo sie system omonta ko ende cyber go soli gyo monto bwate laptop go se smartphone ase kenyoro baso ase simi ba apply ekero ba apply na omo chief logins chiae oso ase logins chiae okore kwere nenero approve abana bali agotanga na visa blockation yae na abantu beskuna ba login ba approve inche na to machibese skuru direct wanyoranga you've spent maybe 100 oze 200 ya bundles kwa nyorire basari echieto na ande tali chiribunye no ne chiribusano go se 10 chirabasoko konyo mwana soma singinche basari ri echitende konya abana bataka another problem to bwate ne chibasari koniwa okonyoranga abantu bali bare obisio mojumbe eba koni chibasari chiri go se kichiri bontimati go se ba koni linde bayire chibeso mojumbe go sengi go chekia barakini kinankere kere matutu police station ki abete reported no ebora bu council of elders imbabwate chi copy cheche se file yabo ase montagne ite kutoka ne chicheki chinyinge chechi basari akoni yangonye kubwate fee balance ya echiribusano go komo 1500 ngilindo okulikere basari. So we have a big problem with basaris. Another problem to bwate no buibi obokurumi yani abantu barobisi umeten tutokonyora 170 million kiro mwaka umwaka wentu amentere tubono toko chikonyora 192 million igokoro buna Patrick Osero abeto mojumbe tuanyolire zaidi ya 700 million chiko cha direct ya constituency obasi kuligerelie constituency yengi maya borabu korumekenene nyansionge sise paka kiabonyoru tokonyora project no ne yemeta netichi million isano igobono sinyenga where has 700 million gone kurwa sekera antu babeta bajumbe na kina cha kerete gasieli yani yo gwetere chi project mbalimbali kororanga ngakichia gachire nande ngakichibesi tumekire wiki ya etete ekerona ruete kamberi yake baso enachiete paka Makura primary school asengencha se file yane Amakura primary school file nere mbwate ga studio tigangi gore
a file yo basa kwenda page number 5 of 19 omwaka 2022-2023 financial year inekero asoerete okonyora ng'amakura primary school yabwate equipping of a borehole pump, installation of a 3 meter cubic per hour 3 horsepower pump. Ingene pump ya borehole yale kugurwa at 800,000. Chibese chino chitumekire 800,000 lakini borehole teyo bono sinyire nga kibale kogole pump ye borehole etayo asingicho na cheta makura primary school ngakwa napaka nabatenene be school nganyoranga borehole elia teyo igobono nye borehole teyo igemine tino ne pump tego to kasinju to kogoro kweguru baro tabwati guru baro igobono insinyenge pump yenga yale kogoro ndenki yale go pump asinjo borehole teyo school elia borehole range pie karasa kuru kweturungi nande borehole yu yale metu 2013 oyatarabo mojumbe kare nande borehole ipaka boni gatebwati pump igokwanyoranga igaiga already to asiriri 800,000 mono totatenene tiobo kurumiobo ogo chakonyoranga no ne chibese chitokonyora which we have received more than 700 million ogo chakonyoranga nchiri gokonya bantu gose nchiri koleta bonchoreri bolibo bwente ko base constituency tware chi constituency nde kenyingi measega siego koleka nengiya muna kiharu obase kwenda kikuya bantu bakchilami chigete paka gesielia bantu bakunyere chibao lia mache tapu lakini sisi hapa unapata kwamba viongozi wetu batebererete mono amangane yobo kurumi na ande bakulika abantu barabakurumia sichobisi chabo bachanda abananchi. Kwa hivyo hiyo ndio mabadiliko mimi nataka kuleta ndani ya Borabu constituency. Ego tetoko kyane mangana yobo kurumi. Yes. Ndero mochando monorase constituency ya Borabu. All right. Omashima timetero kero to tigarase engane ya yo wasioli bintu. Timetero se after waso ile Borabu ni gabado nto korore go oversight the national government. Ekeronda soe kobo mojumbo Borabu nchengo samanyasaya nganchere nyole obo chairman bwe committee ya bunge muna bono budget committee kose public accounts committee. Mbase konyorobo chairman wa public accounts committee, I will continue to hold the government accountable. Lakini intanyorobo chairman yo incheno monto wancheta accountability na ando napenda uwazi. Inche I don't believe that mojumbo okobo mojumbe lindo chigwete nengia. Bado nabo in fact actually nabo gote nenga without koibera abantu. It is possible because mojumba kwa kan 1 million every month. Buno moshara. Obase kwemanga no moshara yo 1 million nabo gwete nengi nabo kogole properties here and there echichira zinaanza kuzaana pole upate pesa yako imekuwa mingi. Onyorenga kwa bero motenengo buna gwatagete tali ras moibera abantu elindo nyarego gotenenge keroro mojumbe gali nkonyarure ko sabe loan even after 35 million. Igokende gyonse otate gokora nabo go boro okole. Igobono tindo chinga lazima mtu kuibia watu ndio kufanya kazi. Kwa hiyo mimi nitaendelea na hiyo kazi hata nikiwa mjumbe ya ensure that the government is accountable. A budget yetu ya 4.2 trillion ya national government ya tumekiruya. What about now before now obo mojumbe? Before mbo mojumbe it's a bit complicated. Aseboniga I have to focus ya sekirugu kiane kia Borabu na ulia tokurwanere kirugu kinero le Patrick Osero. Asengencho mbase ko imo kanchake go audit. Chi project kera ase kere constituency kero mo governor kero mo senator band moibitanji tiko iberu maite nane moibitanji tiko mole kutochi ngobono mbase ko chaka bono gwasioli amangana kere county kere constituency kero kendora baskonyo bono na twalira ababisa usiyengima na twalira ababisa baraba governor na twalira ababisa baraba women rep baibete chibezi changaf na twalira ababisa abajumbe kuruchi constituency chine na baibete chibezi cha CDF onyolenga ababisa babangengeire baachire gali go campaign against me gose tomire chibesororo choko campaign against me gose bagotomere opponent elinde mbugu chikuro nyolenga ne buche iri ababisa yendo ndatebia bagusie gasieti gatokonyane ulio tenene kerogo bo machoge Borabu ne era endaligie file bune yane ne era audit omojumbe no ulio gatenene kero kitutu chache south ne era audit omojumbe no ulio tenene bo governor bwa Kisii county ne era aligie file bune ekoro kia mangana ya serikali hii file inatoka
kutoka kwa asomulikio monene ose asomu mkaguzi wa vitabu vya serikali ukolikuwa Auditor General na National CDF Board babaseko kwa these papers nganga ki chibe situmekira se constituency yao na boko nyara gukora the audit. Yes. Mheshimiwa, speaking about Chibesa, ekero during kwara okorochi omirubiri yao yonsi piyogo yoko rigiriri gose kora chi project chiri serikali taraikere ni gose boniga so fabu no genreta se constituency yao ya burabu in fact ngwa rweto ko borgo chesa ba Kenya banyara ko ba ko bokonyi bugo guchangira Chibesa so that nalura nyara ko ba ko gutara so andake boniga ntugani na inde kirengere bine kigo chase omomenyo borabu ko matenga gusira se during your campaigns, because we have seen several leaders boniga bakoreta chi bill abantu mbale baborabu berule konkonya si chinchera au okay mbale maite tali kero monto tali kwenyara mbale bale borabu maite ne scheme igabantu na abangororo benyarete igombale kero kendo konyora bagonte binganga yoko cha guchi weekend na batebininka bwato mochango bwe kanisa guso mochango bwa bana bagochi skuru kwanyora nga bantu mirege ntonchikuru aso mochango uyu mbaro konyora bagonte binga wakati ya campaign kikaribia nchiche bange gali campaign igona so far ningenderete ko konyu na abantu kwa njia mbalimbali. Kuna wengine hata wanipei pesa barabu bare tayari konge birogo gose konge tenti gose kondalilia mangana ase biombe byabo oranyoe gose bare chichiamano sisekete chibiombe byabalimu batebanga mimi nitaenda nizungumze na walimu hiyo ndio itakuwa mchango yangu kwako. Igabantu na bange sana bako mbatesia na ande nche ningi goleto morangu asobokonyi bonde bonsi ndaba se konyora asincho siasa ne bwate umusigo molito woko bogolia igomba se gokonywa nabo musigo yora basiko kusua boniga mheshimiwa nga nobokonyo kurigana cy'abantu baranyara go trust because last time bagokonye tena inde they felt like you disappointed them ekero watigita mangana unamonekero baguchangirete ogatiga ko oversight ogatiga mimi sijawahi kuacha hiyo kazi ena tegetie break bagakaga na atigire nomaite no ene kirasi abana mbaganetie break na itana neteke nyingi mankaenda 29,000 kilometers nkaenda 37 counties omoro sokandia sinjoba sikotara Kenya yengi manene it is very big kera litukoro chenali kukava 400 kilometers every day na igetase na inchenka goyega bidinda teka break na bana barobando lemba kondora botukolio konsekeronde nkalioka so ekerona ile break ya I think abantu barenga tinga labda nimewacha ile kazi lakini ukweli ni kwamba sijawahi kuacha hiyo kazi hiyo naendelea no ene na koletea Makura Primary School bado ni hiyo kazi yo gwasiolia inchira chibese chuma na inchi chigo tumekwa egento na so tabine inchi strategy ngaira na borabu asentene ne kirogo kwa sababu ogwasi oli ambu yara kini kuikana into totene ne biroge bibyo borai elinde tobo ubonchoreri boli tutaete korora kwa sababu unaweza kukosoa lakini kama hauko tayari kukua jibu la hilo swali unaloliuliza basi itakuwa ni vigumu zaidi go so far mheshimiwa Chibesa chomo Kenya kuchangira tena chiokore campaign borabu sai ile ilisha ile ilisha kitambo chirioma ite kwanza nchisa neti because abantu barego nchangira mtu anatuma 100 mwingine 1000 lakini per day kwale konyore expenditure itere no 20,000 asenge njo obaseko kawa 400 kilometers ya seri tuko na ande otwa maybe gari yao ne gari ya kabere bogoleti media bali babwachi camera ne security singinjo asenale Kenya yokwenda kwa ruanigu sinjo gwachiri wasiori amangana na ande barayibali mbali comfortable barochinga ngo basokiora sabantu so you have to have security chigali echibere ama gutoka the whole day gozunguka Kenya it can cost you like 30,000 ya samaguta 15,000 orochonye 30,000 already chachira samaguta ukifanya hiyo kwa siku 10 peke yake hiyo ni 1,300 so na ile kazi nilifanya karibu mwaka moja na nusu actually karibu miaka miwili nikifanya hiyo kazi ngobone kinda tebe ile iliisha kitambo ngasomo huko na inche nkaratumie chiane kwa sababu nilikuwa nimejitolea kabisa echingo kore kampeni ya borabu ni yangu tu binafsi kutoka kwa biashara zangu inche the best carpenter Kenya ngima. Ikobono
tinde meiri mono but mheshimiwa before chibese chumo wananchi chiere ngwatite baki ugatemo ananchi ngachibesa gwachangete chiegite toto chinganiga na indinga chibese chimutinyi gete tariki gete to kugetanira chiaerete because ekiyeko gerato kuboriga mokenya gagotebanga kimurara kibasa chitere chibese chetu. That is the question. No. Did you go back go just I think now abananchi batari go follow keenly. Okay. Na ndekero kende bagotegera abanyabitina because yomaite no ne serikali yago kirina gasieri nare gokora. Okay. Gasieri yari gwacioria enjera chibese serikali chikuba wasted. Nkaenda Kipkaren water treatment plant ya Eldoret aseba allocated 1.5 billion already ba kanire contractor 700 million ichina bochibire go chigasira. Nkaenda Kabonyo Kanyagwal Fisheries project in Kisumu ya 2.5 billion chibese ina bochisirete go. Nkaenda Mago Mululu Road Erevihiga egweta sobo Mudavadi square 1.2 billion. Kanywa nao chibese chibire. Nkaenda Machakos bare Korokudev Kinani nero yangia 1.78 billion nganywa nero chibesa chibire pale takoliri. Ngaenda Kajiado Ilasi Trombo Njukini Road yakwenda alongside border kuchakera Kajiado paka yachi kosoka Taveta along the Tanzanian border. Nganyore pale yange ya 5 billion shillings nero chibesa chisirete. Ngaenda paka Nyeri Ruringu Stadium 278 million chabe tuche stadium weyo chikaibwa. Kinyui Stadium ere Matungulu ere Machakos na Arona Boigo Masi Stadium. Nkaenda paka Kwale aseba abwate a fruit processing plant in Shimba Hills ya 600 million ya renge county government of Kwale. Kanywana ochibesa na bochibire chisirete nega enyomba ye governor ale kweaga achere nyomba ya residence ne chibesa cyaba na inchi ya 200 million. Nkaenda paka Taita Taveta asetobwate Bachuma livestock project ya renge yogo tuga chiombe ende chiombe chichanyenyu enyameli yaba exported. Kanywana onto sirete 368 million. Nkaenda paka banana processing plant igoroche binde byonse na bombi nyole to motwe ninchete paka Wajia ninchete paka Mandera asebno yaba Kenya bange bubatotegete bono mambe bataraika. Nkoena na nalenge update ase Facebook ase TikTok na anda ase Twitter kerenga kinganga kichibes twatumia kero to igorete obisika waskari astokorane operations cheto na ande tukabeka chi researcher bali bago tokonya gukora research na bege to mtandao nkabeka paka chi video tuagolire printer tuagolire desk ase montago ikaransa tuagolire chi speaker chiegali tuagolire roli gochigokore gasiyeye ama ichi chama lisiti tuakana maguta Rubis Energy haya ngo yabeka na online. Lakini bono maite serikali nebwate chi blogger chi blogger na evijana konyo abatabwati gasi serikali ko bano ne libweli bukera litu ko baso aso mutandao kogosereli elieta elinde togendera ne gasi elia asengenje gasi eli is affecting them gose ngo konyere yani wasio lilia mangana bono bachakire gosokanga ne chibesyo kabako ibambali gokora abantu gasi. Bono kwanyo abantu bali basoira so mutandao nye Facebook si TikTok bachakire propaganda ngayaya bestori gotumia buyaji beso koraiga elinde bakoletere bitina nabana inchi elinde tochikogendera negasi lyokuwa moyo bagoito moyo. Lakini mimi unaona sijawahi kukufa moyo, naendelea na hiyo kazi kwa sababu najua kwa kila kazi ambayo nafanya there will be opposition, kutakuwa na wale wanaopinga lakini itabidi kazi hiyo iendelee kufanyika. Na ande wakati ya mwisho ambayo tuliwahi kufanya mchango ilikuwa ni 2024 December. Hiyo ndio mara yetu ya mwisho kuwahi kufanya mchango. Kwa hivyo kazi yote ambayo nimefanya 2025 mzima ni kazi yangu binafsi, nimefanya na pesa zangu mimi mwenyewe. 2026 mzima nimefanya na pesa zangu mwenyewe. Kwa hivyo hii swali unaniuliza ni ya ile walichanga mwaka wa 2024 kitambo ambayo by December nilikuwa nishaona hivi tena imekuwa mingi, kuanzia sasa hii nitafanya na pesa yangu, mtu yote asinichangie. Na nikarefund, nikasema kama unaona ni kama pesa hii haijatumika vizuri, tuma namba yako ya simu na message ile ambayo ulituma nayo mchango wako utarudishiwa. Na
nilirudisha zaidi ya shilingi milioni 1, milioni 2 hivi kwa wale ambao waliitisha. Wale ambao hawakuniitisha labda waliona kazi ambayo nimefanya na wakaishukuru na wakasema hapana, we have seen the work you've done, we've seen where the money has gone, don't worry. So mimi ni mtu wa uwazi kabisa. Na kikware wakora kwa manyang'anya revenue chibesa gitatumetu kwa refund chibesa. No, si niko na M-Pesa statement. Okay. Kama ulinitumia nilikuwa na hiyo statement. Kwa hivyo ukinitumia message niko i-record ya M-Pesa. Naye copy, naye beka search. Naye search ya ngira sichitaliki nechinsa chiriotomede nechibesa. Na ne namba ya okinyebwate, I just send it back. Okay. Yes. Okay. Actually, one more last question before to ndasumo break. Break nyenge. Abantu mbali bagote banga andake baraiba kuligi mochango. They're not serious leaders. How come so kwenda kusabu mwananchi bese no mwananchi gaganitie obokonye kurasa mwana siasa? Ekente kinare gokora hata kama ilikuwa na vitina, that is the best thing that should be done in Kenya. Kine kigento to wenete gokora. The reason I'm saying that is because abantu abange bakwenda bakorobo kurumi bayibachibesya abananchi bamanya gocha kobasera. Bono konyoranga umuntu naro tari gosaba mochango. Mochango ya tari gochikoboli gunga ulitumiaje hii pesa. Lakini tari gosaba mochango asingi nchunabwate chibesi nyinge. Lakini mwananchi olio ko receive chibesi chitare ebolinga nga chibesi chichiaru. Kwanyoranga kero kende chibese chokoegwa nechie pale lyo taragachirwa gose nechie basa lieli kwa bwenete koegwa montako ibere 40 million bono oletire gosera bante miemia. Kwa hivyo mimi nina prefer siasa ambayo wananchi wanachangia wanasiasa elinde baba tindiera. Unajua wakati umechangia mtu ngoboro motindi kutaka kujua pesa imetumika namna gani. Kwa hivyo ni vizuri wananchi kuchangia wanasiasa ili wanasiasa waweze kuwajibika, na leo mwananchi akomanyanga na investiria sole ninganyeta matunda. Kwa hivyo lazima nichunge mchango wangu. So want to say mheshimiwa baraya bako mwananchi andake tika kwaniringa na yogosera. Iline pesa yo mwananchi akurumete. Abange babo. I'm not saying all of them. Abange babo majority okonyoranga nobo kurumi bakolete gosechi contract ya serikali ase omwananchi abonete kukunyerwe bwao liatige kwenda rocha nyora mache safi ya kunyo ase tapu chibese chiche ibugo 20 million 10 million omonto makurusi enusu million yo chichobangia bandera ini ochaka koba emie. Kwa hivyo wananchi wawe werevu na ekero mwanyore chibese chichoko sera mochi sangani ne chibese chino korerete bigeli kwa sababu chibese chiogo sera kero kende chiragereria sencho chiaru asabe agose chiaru asubo ibigo somuntu naro kolera asencho chibese chi otanyolete the services yabente konyora bese jimo busanga ni cheno chio chebigeli iyo malizeni ama mulete katika nyumba ya Mungu tujenge nayo kanisa ya Bwana. Ngachira mo tegelindo chegekero chemenchire chidai kemeronge 5 na isato chisa nibere chibono mabimya radio vuna 102.0 FM ntunda yeito ya kaneme jomrobere bwe mambingi ndoke the first lady naona tu simu zimewaka hapa lakini mheshimiwa kunganchira tuna na studio tunyoro jumbe ye mobere ga kisha baadaye tupumzike tuende se taarifa tumaikwiri na tubuguli simu yo moteli baadaye kile twasangire na maana kile tuko chikumurikira siasa ya gusi togenda ro moteli Nadia Hardware and Electricals neduke koni bintu bionsi ibyo bwagachi yani all construction materials buna chisimiti chichuma emesumari na binding wires plumbing materials mbabwata chitangi waste pipes and all fittings electrical accessories injireo buna cables bulbs downlighters na consumer units fencing materials mbabwata chipost barbed wires na chinlings as interior finishers njireo paints tiles PVC ceilings handles locks na flash doors mbabwate boigo e machine yoko mix chirangi Nadia Hardware and Electricals nigotogotoka kijauri na keroka asoro sagerwa kijauri asebale kubota ni keroka na chebirate twakere simia sin number 0718 530 990
main branch bono ya igoirwe imeyomo chokeroka ansensemo yilibwago barabari ni nyagitale nene ya keroka level 5 ebare nene ya keroka metamaywa tuakirisimi 0715-553-775 Nadia Hardware and Electricals naora nyoli vinto bionsi vyobwagachi karibu sana. Asamalieta ngoroku Dr. Joseph Mugendi Birundu engo gosorora ase mwabeta umunyaribari church priority yane nukuira ni dignity umunyaribari church okomoroseria magenderero buna kibesa chia yabira allocated so in 2027 na verezre patikura 2027 ninje gwika ndako gairi na kitoko St. Francis Xavier Academy bumaliba niko bagukorarire buna mbabwata mbabaga gochakara preschool goika junior secondary school eye niko jaikiraniria magania onsi a CBE competence based education ase babwate boigo amaigerio a French Germany music computer amona sporting activities elio goikerania italanta yomwono boigo niko babwate abali babwato bomanyi boigo romono CBE compliant St. Francis Xavier Academy bumaliba nigego toka sebara ya gesonso igonga ange na gesero echiro asa mange bakeresimisi namba 0745-448-231 inyura eskuru ye bono nigere anda new management St. Francis Xavier Academy bumaliba knowledge is light. Emerongo 5 na ibire tidaka chemichiro machomo tegele chinsani bere chebono mambikiro chetegairisa tochioka chirage sato tonyera mangana mayesinchira ere yobo ikirano kabisa mheshimiwa. Actually ngantire to chakire tumetito go chakira lakini tukiona wakati umeendaenda utashikilia hapo then tukirudi utaendelea. Yes. Singincha mabodi na mangi. In fact you are among the leaders koro gusibago tebanga linde mwananchi mbabwati mwelekeo. Nchitinda atebanga mbabwati mwelekeo. Njengo tebanga kila mwamba ngoma uvuta kwake. Intumo ntotobwate Dr. Fred Matiang'i. Linda mwananchi wanasema Sifuna for president. Intugu siya tusemi Sifuna for president. Okay. Sisi tunasema Matiang'i for president. Kwa hivyo ekero montako spend more energy and more time as linda mwananchi kubwa ase okwaga cha Dr. Fred Okengo Matiang'i igobono monto yo nebwene tainyorenga ntobwate na intumo nto itote neini. Okay. But mheshimiwa you I think last nelinta nyore clip kiri kwa rogote banga linda mwananchi even gotwara bafuasi gotwara bantu. I remember last time bakwenda chi misangirikana yabo chisemo cha Western. Yes. Western. But inko iweka nite gosigo ngwa kwanita yo manyeno gatebanga hata baba alikuwa na wafuasi lakini wale wafuasi si wapiga kura. Kuna utofauti kati ya wafuasi na wapiga kura. So ulikuwa na maanishaje? Hiyo ni kweli. Umaite to base kwa endase onyora abantu baichira bange okagenga bonsi pi ne ngwa kabalikura. Kose bonsi pi ne kura bago chiwakira. Kwa hivyo usiona furahi ati umeenda kwa mkutano wa hadhara kwa nyori nga abantu baichire abanta banga bange obabale orenga babere libwe ya mukagenga wasokere kurwa ne chikure libwe ya mu. Kitu cha kwanza lazima wale watu washawishi. Kitu cha pili go ikonyo ngambale bale mali abatali wake kura gose bataregistered wake kura. Kitu cha tatu bale mali watapiga kura kwingine. Kwa hivyo nilikuwa na watahadharisha tu yani mbaba siko over excited. Masiko tu haromo komonge bakagenga babwire chikura chirali abantu ngo twara bali chinene chibwate crowd ya kenene na nemba kobwa chikura. Kwa hivyo kura inataka ubembeleze pole pole, uongeleshe watu, uzie sera na ando batebinki kwa kolene na ndo raba siko chikokora. Kwa hivyo ilikuwa tu ni ushauri. Ni ushauri but mheshimiwa also tumeona wale watu ile ni njia moja ya kushawishi watu.
kwa kukuwa inchera kiuta gete bakora hata kama ni advice inchera kiuta yetu bakora because sikuwa na wakataza kufanya hivyo watu lazima unahitaji wale watu. Yes. Utawahitaji? Mimi si wakatazi kuendelea. Okay. Waendelee kabisa, ni ile tu na wakumbusha wakiwa wanaendelea wajue kwamba sio wote wanaowazungumzia ni wapiga kura ama watawapigia kura, kwa hivyo wasikue overconfident. Waendelee kujikaza kabisa. Ilikuwa ni ushauri. Okay. Na nafikiri kwamba mtu yote hafai kukataa ushauri. Okay. Na kama ushauri ule uwezi kukusaidia basi unakataa tu. Lakini usione vibaya kwamba umeshauriwa. But mheshimiwa, ukiangalia leaders wengi kuruhusi unaotoka wa Ramisa Ngerekano ya Linda Mwananchi wae tutanya kwa kororo nchetini kocha naye ndase Linda Mwananchi asinge nchonche timbu atikende ngo chikokoro. Mimi si support Sifuna, mimi na support Matiang'i. Sifuna anasema anataka kuwa rais wa Kenya. Na Matiang'i anasema anataka kuwa rais wa Kenya. Nintiko mwana ominto okoruborabu na ndo mwakie kura yane omenyete borabu ole jirani yane nchiko support yo monto kurumo inali na abo muyabo na arabe. Ego bande bakwenda babu support Sifuna. Other leaders from Si wanasema Sifuna for president kule kwa mikutano ya Linda Mwananchi. Okay. Ama wanasema shikilia hapo mheshimiwa, shikilia hapo kwanza. Tutarudi tuendelee. Mimi ni wa Matiang'i for president, kwa hivyo siwezi kupatikana kwa mkutano wa Linda Mwananchi. Okay. Kwa sababu mimi si mtu wa Sifuna for president, mimi mtu wa Matiang'i for president. Na kintari go chiero. Alright. Shikilia hapo mheshimiwa tafadhali. Ngatira mo tegere ture na studio tonyera mangana majasi ncherere yobo ikirano. Tutarudi tuendelee. Vuna FM 102.0 Radio Talk. Vuna FM. Tosese niwekere ngaki. Vuna FM. Tosese niwekere ngaki. Tosese niwekere ngaki. Tosese niwe na Vuna FM. Tosese niwe na Vuna FM. Vuna FM. Tosese ni wa motwenzi. Tokuneke minero. Aya namangana maya asinjira yuwekiranu. Kurwa chinkonko inyichinsi ime ya Radio Vuna. Gati bara ikuru sense moyo komera serikali niko bagendete kusingira gatabuna niko baraje gutigara batige barama bunenchire moyo kwene kunangurusi barubura ibura bisibona bisi siasa jeji sagasaga chagende ko ikirwa mona bara okuru soro ngorwa gusi nomore kema ya DCP rigadiga shagwo gende ko mochikombe ya DCI haso gosinyo ko imoke gatambo koroke bwenete guchese bikore bibosali mense ayumana yanda mangu manchomo tegereri na kwali ningo manya sencherere yo boikiranu chinsani sato chebono mambia irietari anenche gongoro kwa Geoffrey Ng'ong'o chinga ki siasa chebo chole bonne bumwaka bwechiri bupenda 25 bere chigendete ko bwatansi mense ya Kenya ebikole bechisaga semesangire kanini kubigendete ko ikaliwa kirage hamo nabarai obage siasa kurwa sorongoro gusi bakomoche bana siasa banda sokwe bwatrana sebikole ebyo ukwana segetige sukuru yoborosenya guko yego toka sebunge bobasa se county kisi igate bara ibeka ntasomo yegabo gusire biegwa hamo yegabo ali ganituga mono iboro kiriganga yokolige kero kebubunga sebunge bobase Wilkins Michira igate bara yabwe niko bagane bana siasa weyata na kurwa soko tumeka basaibo beha sokoleta chisaga semesangire kano imense Chaikire, Ochoro Barayubia. Chinga Chaikire, Ose Aliga Para Chaka, Nachtenga Kirabasi, Yakoroku, Ebibago, Yakoroku, Gumifim, Abaraya, Batumata Botambe, Babeire, Bakoenga, Babeire, Bakoreka, Bakwagacha, Guns, Edi de Babalende, Incha Batamba Blangodara, Imotara Incheweka. Kisi County. Igara gusi kwa letro bonyirobo nende. We do not need goons for us to be leaders. We do not need goons. We do not need to shed blood for us to be leaders. Kere
bare kigatie bara ibo go bikanta somo yego yo ni go bagendeire ko mwakire koko iboro kiriganga yo kurige kiro kebora ibwense wetera sekiama ya Jubilee Dr. Fred Okengo Matiangi baso bachole bone bumwaka bochire bubene meronge berne tane bere chinga kibagende gusegeta mu gusigo ichamo eliko musira Matiangi asegange iyo ekerekyo ni kigatie bara ibekanta senseme yibagende ko machigatie bara ikurwa sorongoro usi habarekane kugikeria na nemoneganga yo musike Matiangi yo kurige kiro kebora ibwensa so bachole bone bole bosio bagatabuna umugusi tabuati umubaro isaine ora makwanya Matengo so abisi chinga kigatie bara yabwe bakora bona Wilkins Michira bagende ko machia kerege chinkwane hicho tuwakare kenyingima paka Turkana, Mombasa, Vihiga, Kakamega, Mtwapa tobago tebanga Daktari Fred Matiangi aba basirende Harambe Matiangi ali Matiangi arambe Omuchukurambe achire lero konga masaba eli ndenge kero kero enyumba ya igoro eli chiko barwanera egasiana no mubasiritangani eteko batebi ngambale ba minto abana ba minto abagusi bana leto kuwane ngana kete ngantu abagusi tora isana ndete ko baburi ngantu tora isana tuwaisanire kuambia watu wetu wa Kisii kwa jambo moja tu omogusi twabwene ile toko bamba iburari ekero egoro go president gotigana nayo homoraibe kiama ya DCP Rigathi Gachagua wesokire nane mono komocho mone bwikombegete toko tuka basalino bosale iga Kenya ya DCI Mohamed Amin asogo sinya kuba imukiriye getambo keroke bwendete egatia bo bisabanya nyimbo nane mono bakubaterani wamone bikole byo bosalia nane mono asogo sinya gotuka boikana ne bikole byo bosalia byabere bikone ku imensi ya Kenya ukwana chingaki cheche kampeni chiaye hachireta se county Narok nane mona sebunge Narok South Gachagua ni gatabiruna okweburungane kurase gatia barayi kurase nsemelio kwa mbele serikali nane mona uchia se egati hiye ebyombe byobolendi mense ya Kenya nane mona se kyombe ya DCI mbiri ko imukaliwe gatambo keroke bwendete asamo chire banyanyimba sogo sinya ko imukiye gatambo keroke bwendete uchia se bikole byabere biko hene ko mense ya Kenya nane mona byobosalia seno nyenabo agendete ko moche serikali rabisubona se ogusinya kubaraba Kenya senchirere ndongega ko moche komentekana ukurena nse kubolendi imense ya Kenya pale Mount Elgon kuna mtu anapigania kiti ya bunge ya Mount Elgon anaitwa John Wasama alipiga ripoti kwa polisi mara 5 akasema maisha yake iko kwa hatari na akasema yule amemtishia kumuua. Polisi hawakuchukua hatua yoyote, ameuawa. Mpaka wa sasa yule aliandika report alimutisha atamuua, hajakamatwa. Wewe tutakuchunguza next year. Ile cover up umefanya mauaji Kenya. Mashamba Kiambu inaibiwa, wewe unafanya cover up. Hakuna kitu yote inaendelea uchunguzi Kenya. Kazi ya Mohamed Amin ni cover up ya mauaji na ukora ambayo inaendelea katika Jamhuri ya Kenya. Na wewe kwanza ulikuwa umefikisha miaka ya kwenda nyumbani. Radio Vuna station ya Chirangumba mono Radio Vuna abarali babatobo manyi mono Radio Vuna abarali babatobo manyi mono Radio Vuna Radio Vuna 102.0 FM keneka mangana yogende tokotegera Radio Vuna 102.0 FM manyugo buna wataka kurwa chingongo inye chiense ense magete baraiba korwa sense meli kwa mere serikali nigo besokire na gotabuna nigo barachi gutigara baramo wikaso bacholi bugocha na mega yo bacholi bwo bonne bumwaka bwechiri bube na meronge bere netane bere ukwana semo ibere heto bautia se county Kitui abugore gatia baraiya bakora uno maraibe kema kyo Steven Kalonzo Musyoka oliwe kema ya DPK Eugene Wamalwa amono morai bo bomo bolinde mwananchi na indoro monsene tobe county Nairobi Edwin Sifuna baraiya bonigo batabiruna nigen semo yo kwa mbele serikali eraje gotenia moronelio yomo uyuraje koligia ekero kyo baraibwense eligo chikunyakanya mono maraibwense bono Moscow William Ruto hasobos choli bogocha bumwaka bwechiri bubere na meronge bere netane bere. The only national conversation Kenya shall have with you
is at the ballot on August the 10th, 2027. There will be no handshake, no msukate. Kama tumetembea miaka 4 pamoja, hii miezi 11 imebaki ndio tutagawanyika. We want to assure you we are determined and we are focused to complete this journey together. We say to IBC Chairman, Erastus and Dom, Ethicon, and your commission, guarantee this election free and fair on August the 10th, 2027. Kalupo kamoja nimeana kitu inaitwa boundaries delimitation ya nchi hii ilifanyika last 2011-2012. So we have more than 12 years. Chihitaika chia minchoirie ne chitaika ikomi maiga ye chinsa isato chabo na mambia budonko butora mangana maya sencherere yo boikeranu chinsa nyenkore nandega nkomanye yamana yanda mange kolinda sencherere yo bwenye kongoro kwa Geoffrey Ngongo na koganiro bategereri borubia uyo noro mweli obwa mangana maya asenchera yo boikeranu FM Vuna FM Vuna FM Ase bibinde bia Vuna FM Asamatera mayai 102.0 Asambaranga mayai To sese niwe kerengaki Abararia baya Novo semyo ujana mangana maya 102.0 FM Tokuna Ekeminero. Unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Karibu shule ya msingi ya Jema Preparatory, mahali ambapo elimu na maadili hukutana. Hapa Jema Preparatory tunatoa masomo bora kuanzia playgroup hadi grade ya 5 na tuna walimu wenye uzoefu na vifaa vya kisasa vya kujifunzia ili kuhakikisha kila mwanafunzi anapata nafasi ya kung'aa. Vile tunatoa masomo kama German, French, Sign Language, badminton, scouting, modeling, music na drama, karate, chess, dancing na pia masomo ya kuogelea au swimming. Shule ya msingi ya Jema tuna uwanja mkubwa ili kufanikisha uchezaji bora. Biometric identification for clocking in and out kwa ajili ya usalama wa wanafunzi. Wewe kama mzazi usihofu. Tuna magari ya kufanikisha usafiri wa wanafunzi kutoka nyumbani na kuwarudisha. Shule ya msingi ya Jema Preparatory tunapatikana maeneo ya St. Mark Jogo mjini Kisii. Kwa mengi zaidi wasiliana nasi kwa nambari 0726732322 au 0746881491. Jema Preparatory School. Jishinde, ushinde. Eduka ya Getembe Prime Distributors neduka yoboni asomu chubusongo ejego kondeli binto aserigoliria muguko tarele eduka ya Getembe Prime Distributors elinyo binto bikobwatia Galchit mabati maisha mabati Chismiti chechingencho chonsi buna Rhino Simba na Boigo Bamburi chirangi cha Crown na Duracodes chitangi cha Roto Kentang na Top Tank Boigo no nyore gypsum boards Terrazzo chichuma cha Kerengencho, MDF boards, tiles na Boigo sanitary wares, una toilets na Boigo sinks. Tarele duka ya Getembe Prime Distributors, yigo toka mbarabara duka ya Safaricom, ange na Shell Petrol Station, elinyore bibionsi, aserigori iliamuwuko. Asa mange, tuakere simia senamba 0717-603-030. Gose 0790-904-844. Boigo na boko tunyara gwetera 0743-286-754.
Getembe Prime Distributors enyorere binto asirigori rya Moguko. Komine chideka cha minchiro mo tegereli sangana to semesla no 706102102 sema biaboni ga kirotogende to sanga nyirangende ntunda yomo eri me yomrobere bwe mambingi ndoke the first lady kirotogo sanga no mheshimiwa kabisa Murara Kebaso oyo no yo kolegia ekirogo kyobo jumbe korase constituency ya borabo kirotogende to sange kerengere kyana mono chinga kichiga toroche bosibo chole bo mwako 2027 Morarobero mwange sana Dr. Fred Matiang'i na mangeto usanganira semambe yaboni gomashima twari gukwanira igoro ya Linda Mwananchi. Yes. Abarimbale kwa bere go criticize sana kura sorongo rwagusi including mo Senator Richard Onyonka no Senator gusena bajumbe bande including mo jumbe Anthony Kibagendi akina Cliff Gisairo nasikienda ke kuba criticizing ababere Linda Mwananchi mono compared to ekambi ya Jubilee. Why? No, taringa ngoba criticize nkoba inyolia ngamba basikobeka chinguru chinyinga soko support yo monto okoligyo bo president yoromo ngao than Fred Matiang'i because yakero kobeka chinguru chinyinga ne chibesya chinyinga ne chinse chinyinga soko moni yo monto mwao kobwa olioko onia okonyora ngolyo mongao koni otwalire chinguru kobwa oli kwabwenete koni kwanyoro oli kwabwenete koni ogokani gunga bona ekarati gatuchitukuligelie njere ngao unokonyora ekirugo gusaso kubangwa igorende inkoba ya sababara ya bubaito banyale korole gente kenga ukiaka nguvu nyingi kwa Linda Mwananchi na nguvu kidogo kwa Jubilee ama kwa Matiang'i ama masaa yako mingi unapeleka kwa Linda Mwananchi kuliko kwa Matiang'i na Jubilee, Matiang'i will become weaker as you make somebody else stronger. Na hiyo maneno ikifanyika namna hiyo egocha kuikengaki onyo atogote unga bono ni nturende togochi kwa deputize funa gose kuligeri kuole umonta kokote bitunga tutakutafutia kiti. Yani iligo go dismiss. Kwa hivyo lazima nguvu zetu zote na wakati wetu wote tuweke kwa kusupport Dr. Fred Okengo Matiang'i asinge nchende nere tubwate. So you feel like babekire chinguru ase Linda Mwananchi mono? Yes. I remember last time mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i keratita matanga kinamo ishimo Stivarika mumsi wo diebeno. Yes. Natebetenga okorang abangwana bali bande okoro nyunka bale nsemelia moino manyani nchemba tometao. Ekentonda tebe Matiang'i neki Matiang'i omete is running for president. Bone bintombira ta kwane asinge nchokolendo molembe. Abarayi ababonsi nabaye bali bakoligie kerogo na bali bali birogo already mbale bali biroga abananchi batabanchiti asinge ncho batakolera bantu gasieri ba ruete ira gochiasa abantu nga nto bakolere egintu getento bagachire egintu getento bakolere ina lakini mbacheti gokora nande mbale bakoligie birogo igobona abantu abaye nabaye bonsi bono Matiang'i takonyara gotebanga monto getembo bagokora gose monto getembo bagokora asinge ncho atete kolendo morembasa barayi bonsi lakini ntubono buna barayi bansa na botokoranga gintu getengeri kwenda boronge gintu getengeri kwenda boronge obobu ni ntutoko bokwana ero kwana mayoka igobono otaigwetika gukwana mabete minetinga mabeta hiyo kuso usiposikia Matiang'i akiongea mahali makosa imefanyika usifikirie kwamba hakuna makosa atigire tabara ibono buna ntu twaya kwana rocha bono ko babuno mu bwatani bwa manganaya elinde kotoko ya kwana nere ne nkoro ya eto gukwana gosenama bado tunaongea akili yake nganga kine raroche gosenga kie igwete twa mukwanire bintu binde biriatanyare gukwana sinja basiko bikwana aratulie segi gosara aratulio kogosana asabarai. All right. But mheshimiwa, you know, andake egento nkireba gutabate banga muinari nkogenda bale bakogenda koega, you know, muntu musache kiroro chimunta asigite munyaruka ari maridadi yo kutume kichinguroko anando focus kabisa. So andake egogutuguterera mangana yabo because bateboyo bao kororo rwasingencho tokoega monta suko mochiera nyumba onye nobo egibare okora bale koraga choyo bara twara chinguru
indatware chinguru choko egarende ekure yikuru asuri agacho oyo inatware chinguru nalie kirago chigukwaneruria yatokanga nabwate chinguru noli nere narochenga oyo inomu agachire no muyare nabwate chinguru kese tokora ko mwana itamagutara abwenera elinde kakwenda koegarore kane karo munyakini lakini bono gotigo yo umwana omino oyo moko egera oyo mogo tebanga mwachire koega oli momorete momotigete karabo gete mukaenda koega munyare koreturia nande nolia nanje ochase oyo ase mwarusiri chinguru igo bono ne campaign bale ne campaign ine ya Sifuna for president kende tokotema kobagororanga msiende namna hiyo twende namna hii yes igo ne campaign ya Sifuna bale ine campaign ya Sifuna bale tezibo waigimboyo nande tarigasi yabo koega Sifuna komoleta ase Matiang'i egasi Matiang'i nero bwenete koligi Sifuna achiche tari barabo bwente kumumoligeria barabo tari broker yes muchima chinkumanchire chigotebanga andake gento gekogera okuruta baraye bamagena nilio frustrated asingenchunga all sidelined asigatie chi meeting chigokorwa woko basalinda asingencho ye ki opposition negotiations chigokorwa nchetinganeti ko base opposition negotiations na netinganeti ko base meetings chinde chionzi nchengese ni manyete gasiane egasiane ngese no koligo bojumbe bwaborabo egasi yende yogo konya Dr. Fred Matiang'i abo mo president I'm doing my job no monto manyeka nine Kenya ngima because nje umaarufu yane tali borabo okere ni manyeka na bakenya paka Kwale paka Bungoma paka Wajia na Rositi Elieta na nabongo tumie Elieta eliko ni Matiang'i so me I'm already doing my job kwanza ngangete mikutano sipendi mikutano kwa sababu naonanga ni kama mikutano mingi inaharibu wakati wakati ambao tunaweza kutumia kufanya campaign igonche bono I don't need it's not even about being sidelined emekutana nere no nincho monyene ntali kobo out of my own will incho monyene ngamwete nga hii sitaweza kwenda kwa sababu niko busy kukampenia Dr. Fred Matiang'i igomo taka because you are doing many meetings and Morara is not there Morara is not doing something Morara kare ground ya kuligeri Matiang'i chikura aino mkutano re boardroom so mimi sina haja na mikutano na sina haja ya kukaa ndani ya mikutano ngeli ndore kanenga tuabeira ange na Matiang'i mono onye gotete ko bange na Matiang'i tali konya kumobeke mikutano litukoligi mamunya kumugambi story soka siko genda muligerie kura that is the best support you can give him yes emashima last time tuwabaroche mugokore misangerekana na mona barayi bali kurugusimo kuri ibirgo bono you are among them egati barayi bali mwaringa somo kutano mwarenge na rochomo ishimwe kuri kirugo kya Nyalibali church mashimiwa Birundu na rochomo ishimiwa gakoro kwanga kuruase bunge ya borabo yabo basingo sabo kwabira Wilkins sio mochoko ya mochoko so ile meeting ilikuwa ya nini mokutano oyo twakorete igoro usoro mokutano no mwakorete twakorete na Karen oyo rengo mokutano bwa abarayi korugusi bali bakoligie birogo gweterekia magia Jubilee nande baraba kongwa constituency cyabo etwachetamo erinde tofilie gap eli torocheroro kwa mfano gap torocheroro ekero Matiang'i ari gusi abarayi bonsi bagusi no balenere bakongangana kero montakwane lakini ekeraso kire kwanyoranga bantu mbayo baendrete komonia gusiko mokorere campaign meagusi asingincho ntobase kwa assumunga ekura yons pio mugusi atapiga automatic kwa Matiang'i asingincharo mugusi kwa ikatoa ende tokwanero mugusi tomoe sababu ni kwa nini anafaa kupiga kura yake kwa Fred Matiang'i sio kwa sababu tu eti ni mkisi kwa ikatoa ende tomoerese nga Matiang'i yotobwate nero ole performa kenyeye kwetani onde bwensi okuligi chikura chobo president so tuachire gofilie gap yoko hold ye base ya Matiang'i eyuere gusi and Kuria elinde twamokorere campaign ataiyo kwe chi constituency mbali ebinyoro mbali ataiyo kakale kuligi chikura isiko intuni tutokomo hold ye base ngo tuachite kokoromo kutano nere tukaumerana nera ase obisia ya Karen tukamoeresa muna tutete gokora agatuaka maguta na anda agatusesenia agatoa okoboko twende tokolega asiyu na tumeanza kufanya hiyo kazi kabisa so group enere mokweruka is it Matiang'i 001 Linda Matiang'i
ntuntori linda mananchi ntulinda Matiang'i nande tokwenda bune ekiombe ekiombe tokoraiga etokwebeka amo twagotariraye asokoboli chikura sinchu twensi n'abantu tokoboli chikura gwetere kiama gya Jubilee totebe oyo nate nine bono ntobwate kurubo machoge chache ntobwate Olympic oyo tenene kero kyobo jumbe koru bonchali ntobwate Kilifombeta koru Nyalibali chache ntobwate babere oyo mokuru kunyamwea noyo ndokuru ku Dr. Birundu koru Nyalibali Masaba ntobwate babere Baus Mairura na Komo Mekafonia koru Nyamira County ntobwate Adams Mocheno koligyobo senator ntobwate Rosorondo koligyobo women rep ntobwate Kiage oyo koligye kero kyobo MCA bwa township ward igabara ya babonspi etonge ekiombe ke etogotarerana bono buna rero etokale mokomoni host ya itorero mokomoni bora bu constituency ere lakini rero etokwenda koni Adams Mochenwa asengencho atene inobo senator lakini ndasengencho ne constituency yane na incha sengo bol chikura borabu na incha nabongo akirwe kwake na bono wiki elie gocha etokale Kitutu Masaba kwakere kogosego campaign ya Clive Owora uyo koligyo bojumbe bwa Kitutu Masaba elitukoliko bwati tokalebo machoke chache wakere campaign oyo korokunga Olympic wiki eliende gocha etokalebo rabu nande ko ngakere ko nchenkuligyo bojumbe bwa borabu morara kebaso ibona nabo tokwenda yo tokotalera nabo nekiombe lero nayo go to host kwa bango mo MC kwa bange tent kwa rangelia abantu into twachicha twago campaign eri na mambi na aigwa totalera twatalera naigo lakini a common factor no go campaign eri Jubilee Party na Dr. Fred Matiang'i na ayerende bune Jubilee candidate. Yes. Ego we campaign ili kwa meukambele Dr. Fred Matiang'i. Yes, tunafanya yote kwa pamoja. Alright. So mheshimiwa bwa mwate bwa ino baraya mukuri gichikura na barayi bare birogo kuragusi. Na kiburi. Obwamate bwaito nobe ya nche kwanza I have to reporting ntoskaine sana na baraya na ndenkwara toko ba hug greeting them in Kuria West no twaingamo na Kuria East toko kole campaign yamo mheshimiwa Kibagendi no alenge mheshimiwa Clive Gisairo no alenge mheshimiwa Nyonka no alenge abana baraitoskaine nande twanchaine neri wakati mwingine tunakuwa na kutofautiana kwa maoni yani okonyorera arocheiga na ayorochega na ndasinji toraba na siasa na toraba kwani oyo kwana iga no oyo ndo kwana iga ite minute ngatu anganire gose twarwanire iyo minute nga kila ntoli kwaya toko tayari chorus kero mtu kila mtu mwana siasa kiongozi na ako na maoni yake ambayo inaweza ikawa ni tofauti na ni sawa ni hali ya demokrasia no eninche na Patrick Osero ndatebe ngantoli bobe mono neri nchengo tema kumoro kyobanja nitako irani umetenjira nero ranjane no muntu kwa mukwani bwagire okira muna bono the last time na rengenere ntwanyora nera matanga sakurukunsicha asaba abantu bali banyate gosiria magemabo ase choeli ale kule munobisyo mujumbe ase skuru ya Chinche bakae contract y'umuntu kwa maoni yangu otarenge qualified okole gazi lero bali kanyo abantu bali bagako tukomera na matanga nsicha kero namo kwani na roche tatete gonkwani lakini bono mimi sifanyi siasa ya uhasama mimi nitamsalimia nitamheshimu nitakuwa hata kutoka hapa Radio Vuna pokea salamu bwana Patrick Kibagendi Osero nimekusalimia kutoka kwa radio culture yogo kwani abantu kore radio ni culture ambayo imekuwa na sisi wa Kenya kutoka kitambo na gukwani likurwa Radio Vuna ntobwatie ni personal differences na ili tunatofautiana kwa jinsi ambayo nafanya kazi na vile mimi naona kazi inafaa kufanyika kwa sababu hata kabla nitafute kiti ya ujumbe lazima ukumbuke kwanza mimi ni mpiga kura na ndenkurunde bangu igogo ikendo menga kijibese cyane chigo tumeku onye chigo tumeku asencherembe itaniuma hata kama sitafuti kiti ya ubunge na naleko batu mwananchi kawaida bado ngocha kukubona nga maswali nganga kibona mawakole bintenjerenga bune kwa hivyo si eti niko na uhasama wa kibinafsi hatujakosana kama familia hatujakosana kama wananchi ama ose tokasukera niyo bole maze tokasinyaine bono tokanga na nkaleta uhasama hiyo kwa siasa pana hii ni kutofautiana kiuongozi kwamba
mimi kulingana na mimi hii uongozi haifanyiki vizuri, na ni vizuri kama naona kitu haiendi mzuri taribu yagokira umetendire tokolenda omolembe twatige bintu byasarika nto basi kolenda omolembe tutige bintu bigosarika. Kama kitu ni mbaya sema ni mbaya, mwenye akasirika akasirike, lakini ajue ni mbaya. So mnaambiana tu ni mbaya hadharani, because bishop I remember last time. Kwani mbona tuambiane privately na tuko hapo. Okay. Egento tutawa tumeshimwa nekinga last time to aromo ishimiwa gokomocha abara ya baba Linda Mwananchi kusabara ikurugusiba go genda sensemeli ya Linda Mwananchi hadharani. At the same time ntarutumo jumbe we bunge ya Kitutu Church South Anthony Kibagendi gakwirania magina back. You know aboniga ino baraini unumo gusigito mu gusinga ni nchuto ba seri boy limo asoko musira Dr. Fred Matiang'i ahead of 2027 elections. Nakimura gani mwake kuraba monye ino barayi muriamo? Buna nagotebi hapo awali nagotebi nga ntuntolikwaya kila kiongozi atakuwa na maoni yake. Kwa hivyo oko baamo nkomire tinga totero kotero komo na batoko baamo tosikaine tokolega asiamo, lakini kero montabu hata maoni tofauti, na hiyo maoni tofauti itajitokeza wakati kila kiongozi anapewa microphone kuzungumuza, because onye tubwate message ya monge serino liolitika tuache oromo ntoyo moku anegentekia kemo, lakini kwa sababu tuko na maoni tofauti kila mtu anapewa kipaza sauti anaongea yake. Egento kende mwentengo tebi igore kero Dr. Fred Matiang'i abwate interview ya na Kameme TV na Kameme FM ya Boykoyo na abole tuguli swali na Ndokombole akaboli gunganga ki mbona inaonekana kama Gachagua anasema mambo tofauti, Kalonzo anasema mambo tofauti, na wewe Matiang'i unasema mambo tofauti. Nera akairo na goteba iga siasa sio mapenzi talibu anjani. Siasa ni uongozi. Kwa hivyo sio lazima tupendane ndio tuweze kufanya kazi pamoja. Tunaweza kuwa na maoni tofauti na bado tufanye kazi pamoja. Lakini picture ki ebi chake mokoro kiguchia sumu wake. Sasa ni no mwananchi wanataka ku understand. In which way? Because unajua picha utaipata kulingana na vile unaelewa. A picture mheshimiwa Erisko gaigandeli na ki. The fact is kuna gap. There is a gap. Yani utofauti tu unaonekana wawazi egatia barayi bali bukurwa gusi barase birogo na barayi bari bakuriye birogo boniga nabona barayi tu expected bakwane seri boy limo babe behind kama ni Dr. Fred Matiang'i batu babere meseyemo nekimuraga ni mwananchi mwake kura abamo inwa abanyene nyamo igwana ini muri go gutarira muri go kwaniramo ata kama mnatofautiana ke Magi na bora abenga no anchete kobeka abantu amo, lakini hata ujaribu hauwezi. Mimi nakwambia ukweli ntoba sikote magento ketanyalikane muna bono ama tukabera etire na chita makura primary school nkaoro kinga pump ye bowl teyo 1800 chisirete gwetera obisio mojumbe Patrick Osero baspendeti 800,000 kugole pump ye bowl ye tayo 800,000 chikaibwa o expecting anjenere to kwa na mabono ago kiguna mangana yubina ngokorayo awezi kufurahia kwa sababu hiyo nimefungua eneo yote na tukoiri hapo ni mahali nimefungua amba ataweza kupata aibu kwa sababu yeye alipeana ahadi kwa wananchi kwamba atawafanyia kazi na hii ni pesa imepotea hapa. Kwa hivyo hata ujaribu ati tuzungumze kwa pamoja egento nkere to kuruanirira kera gego tokoranga ntoko nyarago kwana na one voice bune kwaya kweka kero monta kwa na yae egento nda tebenga let us be united in supporting Dr. Fred Matiang'i because in a common factor etolete tamo and Jubilee party asenginjonere common political party etolete tamo. Mambo ingine ya vile viongozi wanatafuta viti hapa chini wakanyagane mwenye atashinda ashinde. Yes. So tofauti chenu nchigo chukoreta any impact na mwana soko musira Dr. Fred Matiang'i haitaleta any impact kwa sababu intuna abantu abaketo kuligie biroge bike wakati inafika kwa siasa ya urais tunaongea kwa pamoja kama kwaya. Okay. Lakini ikifika hivi viti vyetu tunavyotafuta ngese intunto bwate vitina vyetu binafsi aso maybe montaka ibete chibecha CDF abananchi bago nsukuma kabisa nga mobolie nintigerende ko bolia nanda abananchi abanyene na bante birimboli. Yes. So this Matiang'i 001 ngosio kama ucha wakira Matiang'i kura chi campaign gose nkanda murisco yagusi because Matiang'i ni kirokyo bora ibo insakuri. Matiang'i abwate chi group chinyinge chikomolige chikura.
Okay. Kurukuria na abwate group etenene ile no mheshimiwa Honorable Kibiriti okoligyo bojumbe bwa Kuria West ne I think Kuria East nero orororo nero kubanga bakuria na viongozi wa Kuria kumuligerie kura. Kokoenda Mount Kenya Kiambu na abwata barayi bono buna oyo tenene tabasai meye kwerende ya Jubilee okoligyo bo women rep. She's one of the team members baendete kumuligeri chikura kuru Kiambu kuru Embu na abwata abantu bae kuru Kwale na abwata abantu bae omweshimiwa Omar Boga nera atebanga ngo cyali Jubilee koligie obo governor bwa Kwale county ne kiama ya Jubilee na bara kuru Kwale baendete komo ko campaign ile kiama ya Jubilee kwa kuru Narok ntobwate mo italelo lekenta nero endete kobeka baraya mo ba Narok ba mo campaign igo kere region na abwate campaign team y'abantu bororo ase inchonje tinko enda bo Mansai nkwane ke Mansai ko bwaba enyeji na bonko enda buno mogeni ntabenga pia mimi nimetoka Kisii natafuta kiti cha ubunge wa Borabu constituency nimekuja kuwabembeleza tafadhali mumpigie Dr. Fred Matiang'i kura lakini naro ulio ororo okobolie kerogo ororo okoboli go Central Mara constituency obojumbe oranya ukwane ke Masai kelikeime akwanira abantu abaseruga ya sobo ende banyare kumwancha Dr. Fred Matiang'i igo wekatu alechi group everywhere in the country ntubali tokoligi chikame birogo usi we are more influential ga naga alias tokalego china botoko mochisia twenda twamo campaign lakini abororo na barabombaro yes so se group yene mukuri gichukura muri gitiko kwarigania bari birogo mubwate kerengere yoko barigani baswase campaign osegoro mwa barigani tase because ni goro mwa chagete mwa barigani tibata ekyombeke ne kyabali bakolige birogo bataliase birogo mugane tiyo gusira kwa bari birogo already ntonto esirete mbia tuli okay barabuna baromba mbabwate kyombe kyabo kyabali baikaranserete birogo okay gutwale byombe bibere siyo hasara two is better than one okay tigabatwale kyombe kyabo kyabali baikaranserete birogo bakwana amo asobo amo bune kwayanga kibatumire chibesia abananchi na intu twakwana asobo amo bali totaraso ebirogo ngani nini tutafanya ili kusikwenda mchanganyiko okay pana leta mchanganyiko okay rongeta tona isano ne mochi dai kama chomo tegele chairman chiri chinsani sato chabono mambintu ndero mwede kabisa mheshimiwa tima tiboni ganoro chenchera United Opposition actually tgangira ni rasiri bori wateba Dr. Fred Matiang'i bori tukuli goro siasa ya United Opposition bondi gana kyojeroji tumefika because ngwaro tiri tukole goro mara bwinse Dr. William Ruto gakora bakonde retreat na babwata ni bago se broad based government nigatie bare kura broad based government bagote banko anda bare cross coalition na ushindi utakuwa wa mapema so as a United Opposition so far siasa yake iko namna gani nchenda basokote baiga kila mwamba ngoma uvuta kwake yani abantu bakorosie konu bakongusali sangwa kiro monta akongusa kobwae talibo igase keusi kila mwamba ngoma uvuta kwake abantu bataketa korosie ekonu bakongusaliyo kiro monta akongusa kobwae na liligo stretch pakalia ba tight elinde ekonu elie chikovuga buyanga tundundundundum kwa hivyo Gachagua na abwate kiama kiae gekoro ku DCP norogongo rwaya sako asabwate umaarufu asaendete korosie party yae ebe strong na Wiper na abwate orogongo rwaye bokamba asaendete ko student ni chama kiae nera atware usemi na Sifuna nera Western na endete gukora campaign yae abwatero akongio na intunto kongeti kurumata na ndento bwate a lot of support in Mount Kenya and Kajiado, Narok, Samburu, North Eastern na Coast abuna Jubilee strongest na Western yake bono tubwaterete ntubu na Jubilee story strong nto endete gokongia wa roots ende togo chemesa tolete chinguru umete talibu yabantu go chemesa busa tiga abantu ba chemesa baletete value usibaletete chinguru kwa hivyo mimi naweza kusema kwamba mtu ku market chama chake bono buna Gachagua ko market DCP kosebu na Matiang'i yako market Jubilee kila mtu a market chama chake hakuna makosa na isionekane kwamba atogwatana nekane kero monto ako akereko kiama kiae hiyo sio kugawana
kama kila mtu anavuta kwake au ni wamba ngoma, kila mtu acha ajenge chama chake inde togo cha kuumera na alia setebe etoke everybody na are strong. Yes. So kila mtu anavuta kwake. Kila mwamba ngoma anavuta kwake. Lakini you had the last time ukwegwetike ntogesha wari kukwana. Bara baraire. Hawataki kuingia field wafanye kazi. Just because he talks a lot does not mean we are not working. Okay. Omaite ntunto kukwana mangana mangera kinto kole gasi nyingi. Nerengo charo kwana mangana mange na nabayiboire nande kero monto ko mwanja bunale. Type. Sisi hatukulelewa na mama mmoja. Gashagwera nanchi tukukwana kereta keke mambi okwanireke chisi cha mugaso okwanireke marogobo okwanireke mambi na ango chikukwana mangana mange. Ntuto bwato mu president. A president, Dr. Fred Matiang'i, does not say too much. He only speaks when it is necessary. Igago kwane kerere necessary. Otherwise, when it is not necessary, he does not speak because ukwana mangana mange na bago kolichani. The more you speak, the more you open up yourself for problems. Igobono lende kero muntu nabwate chinguru chia ya sare strong. Matiang'i kera irwe gasi wanafanya kazi. Gashagwa nki anyako kora Kenya uwe vile unajua no molikiwa mangana na ndo moralia bwa mangana. No mateke nteke mo Gashagwa akorire kurwa soito bugambi usebu na mubungo madhira usebu na deputy president. Genteke mo gyoka akorete kiamana. Hakuna. Kwa sababu ena baligo na amanyete gukora siasa lakini abasekwegwe gasi eyu na bera molichani asinjobeira ase birogo bya siasa akwegwe gasi ya molichani lakini kupiga siasa kupiga mudomo abwato mono bwango na no mono mwanzo gukwana mangana mangi lakini Matiang'i anaweza kuwa haongeka maneno mingi lakini omoe gasi wenda ukalale ujue hiyo kazi itafanyika ingawa watu wako tofauti. Lakini anasema siasa ni kuzungumzia wa Kenya. Siasa si uongozi. Unajua kuna tofauti ya siasa na uongozi. Siasa ni process ya kuconvince wananchi. Uongozi sasa ni kuongoza na kufanya kitu ambacho kinaweza kubadilisha maisha ya wananchi. Matiang'i ni kiongozi. Gachagua ni mwanasiasa. Kila mtu ako na nguvu yake. Okay. Ni sasa Wakenya waamue kama wanataka mwanasiasa ama kiongozi. All right. So according to you, Mheshimiwa Mwangi sana Dr. Fred Matiang'i na endengo sangura na igateba rekura se United Opposition. Yes. Percentage ya daktari koegwa dibagalio kurukia bendera kura United Opposition iko aje? Hiyo mimi hainijalishi. Actually, on this I'm speaking on, allow me today to speak on behalf of Dr. Fred Matiang'i. Plan A ya Dr. Fred Matiang'i no koba setebe. Naga nitiobo konyi bwa baraibande na naga nitiko siru na baraibande, but that is not plan A. Plan A nero mwenyene koba asetebe buna ruete ira asaba Kenya nga atakuja kuwasaidia. Ekerojenzi ba demanding arungumbu Koru World Bank achiche abakonya sinjo ba muamini barole gazi yae wanajua anaweza kufanya kazi. Igo plan ya entanga noko ba setebe. Whether or not United Opposition supports him, Matiang'i will be on the ballot. Na akikuwa kwa debe atapata kura nyingi. In fact aba gusiba kedenga wacha kumwaka chikura abantu bali ska outside kiss who are tired with bad leadership bare ready wake na Matiang'i barabange zaidi millions. Plan B noko ba setebe kale supported na United Opposition. Yobono negotiation cha United Opposition tali chiro chichigo cha determine go sema Matiang'i ngocha ko bara setebe. Matiang'i no akara setebe with or without abara iba United Opposition no akara setebe. Igoko bara mosire na barabu baro lirenga kweli this is a good president ora konye Kenya acha te yakora nbwe katika toende tomokonye. Okay. Wakimwacha run peke yake anaweza kashinda pia. Yes, it's possible. Okay. Okay. 07851021020704102102 SMS la 0706102102 kwa numero ibu na radio halo. Wagire uya we studio. Wakire. Murai ke baso wagire na ya we studio. Wakire bia. Oyo nera mwana simanya na Roma ikuru ya maya magora na ruwa ninyo ri bagiri. Karibu. Ikiagara wanu murai na ndika itaka cha woje sukuru ya na gitandebe ke magura. Lakini akajake agero ya tana kororo. Igo tigige ni na tuko na kukura tukukure kero. Tuli kunga ineli binde ngo tukwane biroro. Wana le no mwezi nuwa kebaso. Egentege tangani
twagoitabire muno yo mubura bugo so yotirine kuburi kergo gyabura. Yes. Lakini chire chokoria. Ikyaro matekero yo gerfa kanti bono gonuru tinaye. Chire chokori tukora ne tuwanjori chira kero kende bunondo lege tiago kori chira choborimo. Oriete no ando matebi nangore no nende ga gote itageji kukugurira re dino yo tabu atinge jogo kugurira nde oyo lege tiyo muamanyo yo manene. Ao chira jirio koria nande to itabete ikabando babura bwa igange. Arabu to iganga iga nande turumbo kabaka magure byose kimate ukorera kwa nengo nagorera. Orori bari karo yagite kajiga tuwe kabari ikori. Ikarimire bitonga soko so ubase ko gendo ugujimu uri wande karo gendo umie. Wande gendo nago sabire no burayo ugwendo uya nande ningo yete mukomoni. Gogo ikoburi na imwana simbaru umwana buma iguru ya magura ngote buri ko gendo ikari geru yo kerfa kandi karo ginkeyo. Bono tema bunu ko nyara yo ikabandanga te yasi mantuta etiba sekiao. All right. Ya mai to bwa tingo yo rekini incho otokorega singi ya mwana simba na rumai guru ya magura mbuya man. Asante sana, shukrani mwana Simba. Kagirito ino mwaki kuru mheshimiwa kuru achisemo chabo basi. Turu china nyolire yemo. Bwana radio halo. Kuru borabo taibo basi. Oh sorry. Wakire we. Bwakire. Yesambre Antonio kureba tumure bonchari iga. Okay. Mwini we bira bikira mwana byendi yare nyebwete. Andege ntukere njira cha ku mu pasta. Kukwana mwana ya kuana ku mambya ya to sa emiri mambiri ya tra cha ku tukwana. Ora ndo kama tainga buno mo lika bigiri ata inga chira cyo chande ne chinde. Kiagara chira chingi ya chire wo kwana ndo kuikirani. Kenteke na tangenya sai butu. Tama chora kore bura bo ra chi. Mwana ngende ko bati matiyangi no turma ya matiyangi. Alright, asante, shukrani sana. Agita mheshimiwa kishonege tutocho kukwaniraga abananchi bao boete chira cyuburimo singicho. Bao boete sana chira cyuburimo and I can understand them because yabarai bagocha they overpromise then they underdeliver. Bago promise yebi tebinga abantu bakagambi nguni bagocha omorayo liga konyole kirogo tago korabo. Lakini mimi naweza kuahidi kwamba hiyo ahadi ambayo ninatoa nitatimiza. Vuna hello. Ya mara maji morayo yo moganyerero. Bwakire. Ngege ndo na mwagere biya bade biya na ande tumati ose okoragere dugo gogora acha kurwa sabando sinya sae gisenye biya barai bai. Ikima eti ngaknere na chine be kerto aka yangu ana ga ko yangu ga tikebe. Na kaigro moswati ga to baswati ga to aja ke to ga kamiti ya se ke tu no ga nyamete bra ba mingo kwa mata ya ari no sito bate nyombe bi tata no motindi oko mwaro ki mwabande kwa moyo lakini nene ere yo sasa saigeri kwa moyo ro menya ma ga dia kwa mata to ko menye wike ya mai ga aya to tata na chande sabari o to kwa ndari mu ko to ida bada yo moswati yo ma te gara godre wiki ya ko we guru so ba manyuru nga tiete buoye ta ko ira na so Ada wada ukuri na lene gwara kwa anda seito. Na kwata kwa mtenga ase no ngai no ga. Bona bengu na bara. Murajo wadenga odiaru mo bepi. Na boka nyaro yo lete roga na bwata magos. Lakini kwa kwa tai no mo bepi. Hata kumuboriga. Kireji. Nkiye kogera na handi nkiye go jakia bege sunte kiye go jakia ba. Kitari go ikera. Ekiagara bo butu maga ga dwara de rwa mayo mon. Ago go to muraja go te baka kwa ranga ajo ya ga to konya no na bana baito. Mbaje ba so me sukuru je de bare ne je ben so ge to mo ro cha ne je. Lakini mo ari de go ja ba matu koma go ja ga ga biro bi gire go kwa na no bizi wa tangwa. Ba nkiye ko ba zina. Kinanda na ta ko momento lega. Onya nya sai na kin ndo ngo ko irari. Je no ande dirani ga gero ka ga mata mayu ansa abura bo ma de ja gerdensa. Lakini namuka nelia ma akinya kirania garanya ga ko ira lakini mbato ngai na kutaka no ko ngai no muswazi wale baba morito je odi moino ga kinda ko bo wa ta kinda ma. Monti na re. Mbia mono. Egento ke gocha kiaba niki. Etoko tegerera mangana ntokorigerie bikorwa.
amang'ana amaya kero omonto nabwata amang'ana amaya naende amanso onde bwensi nabagogotebia amang'ana amanso bono toira nabwe example ekiatumia kioboegi ekero omonto agokoeresa ng'a entagetochi che tomenye obo morugione chino omonto omuya ng'esigete endiga erinde omanye ng'omonto oyo ngokwana arekene aye buna omoiseke nkiogocha gwakora okomokorera uchunguzi okomanya ng'a onde nare naende anyagotebigo akamodisappoint asande nare akang'ainete naende omonto onde ngakiende ng'aki omonto oyo are ebikorwa biaye ngwambatana bire n'omonwa oye enchera agokwana n'ebinto agokora zinambatana kweli because omonto nabagoteba ng'a ninche nkorende atarende tino eng'ina atari kogora no eng'ina esukari kwebori ng'a ng'ina omoibore tonye taragorerwa esukari aye nayo gocha kogorerwa omonto isiko igo bono egento tobwenete twakora ni tunafaa tuangalie vitendo kuliko maneno yani okonyora mono mono abarayi aba bakorigia ebirogo tari ng'a nabageni ase tore abange babo n'abantu bamenyire gati yaito abande babeire abarayi bebyombe byabali mu KNUT abande babeire abana biasara ase gati yaito abande bairuchi kandarasi mbalimbali che serikali nero lenge contract yo kwagache paragete muna bono omonto nare tubwata ali borabwa okorigi obo MCA okuruku master maliba oyo nero lenge omwana kandarasi ase HOL nanyarete gotebia abana borabu ng'a etumegete 1.8 million chibesigasira abagusi bonse pimba manyete ng'a chote koira 1.8 million choyo gokunya nande tabwati mandasi etabwati musiki etabwati chabati necho ya kawaida yo gokunya engoro 1.8 million chito chigasira omonto oli araimo kichibese chiria cha koboli obo MCA bolia momwakere kura aseng'encha kwana amang'ana amansu igo bono morigereretie bikorwa emwarigereria amang'ana aria kwana amang'ana amansu mochieti komo chungusa gochimeng'a chimbu chia enchiri chigose oborai bwa emboro bio na nche nimefanya mambo mbalimbali nimekuwa kiongozi wa chama Inject nimekuwa kwa university kama kiongozi president wa university kwa hivyo watu wanaweza kwenda kwa historia yangu wakaangalia ene mask na robina gonza mone chamo gumo karibu sana na wantagerra to morayo yo na mote ene ntunda yakabe na jita go tukolinde na baga chokwa na mangana maya sana anda watomo gane pia maya uno mosaya okay agere nairate ko be kero ikere vacant na igure okay naro to como goliga inda mwananje yabere koroka nanga ete ko anye gwata jinguru mono wetani ndo jenga entera ba ukambeni masiani anda ke entera inda mwananje ante ko ira emeli yaye ne affecti matiangu igento kenacho como goli ngeko era abarayi mono bagusi barokanire basogwya tanana sana yani mbali asobo mo kambene ne matiangi muno mwana obo egera bamoire motura kine gero ko ebisa kwinde gero kambene omonto abato nenire bagotena kabisa itwali ndeli agato nale to kobori kera ke basoyo igobera gukwane binte binge sana ngachicho gento gete ine igo serikali tro chibinte byo sibyane kubwatu ibinte byo cyata ona for example echo yega ya 1.8 serikali ane kubwati ibinte byakwane byonsi bikene kyane kubwatu nga ekene kanyore kanga na berego ebitwali mo tunaje kumoboli nga andake ere muno okambene matiangi matiangi naga nitime biga cha because na araga cha wali atanga mtu anakaa kama mtu anataka kula moja sijui yani egendongera kwa na alimo bayeno gete andake naga nitimatiangi mpaka nitika cha gwase oborai wa matiangi egera ile chukura okay alright asante shukrani sana ngachiro mheshimiwa ndasoma chujumbe biri sato yakisha baada maikoranira maboli ya jomo tegelia kuboliri agotabanganere Dantela Isaac Oji borabo iko very far in terms of development Wilson Sota gotenga morara is okay is it not true their effort is more in Linda Mwananchi than marketing Matiangi
agotenga still akorkwanga Dental Isaac agotenga morara the leader you are saying have put more energy into Linda Mwananchi are all part of one team, the Matiang'i team. Secondly, morara kindly respect Gusii elected leaders, stop spreading rumors and focus on your own campaign. The opposition should work together, support one another and avoid unnecessary fights and divisions. Oyagotenga okay, asante sana. Letichu jumbe kabisa chinyi ngoma mheshimiwa Chiregaiga lakini tingo nyara gusoma chionsi. Shukrani sana. Intonda tebe bali ba oinana roboli gose ntoganeti gashagwa. Yes, the honest truth is that we need everybody. Pakero mwaki esimi ntomoganeti ngontoganeti gashagwa lakini ntori tayari kongentereliwa. Okay. Because omaetekero kende kero monta twalire chinguru gosa twalira abafuasi ngotakari gukobekera chi condition utanyare goikerania igo totageta abantu baororobe irinde tonyara gukorega asiamo ondete yotaganeti onde no engashagwa natoganetie asengenjo baiko yomba kugamba boka Kenya yebwate tribes 42 45. Kwa hivyo hawezi kuongoza peke yake hata tukiamua. Igorende kero monto naganeti yonde gentokero na basikane kero banyare gokorega asiamo. Amangana abera abolia nga abantu abari Linda Mwananchi mba affect campaign ya Matiang'i asoko bakwabororo amaene nalinga yemba ya affected asengencho bono bakolire yarore kaninga Matiang'i are weaker na bali bande bakaba stronger lakini basikoligere Linda Mwananchi yeyo abantu baito barona bwa bange babwenete kobe side toraga Matiang'i tutarachi kwagacho monto mwao. Kwa hivyo ni kusema turudisheni nguvu nyumbani. Return power home. Alright. Rudisha nguvu nyumbani. Okay. What about mheshimiwa tumetusu kwene iliburi yote banga chi project chogote batara ikerana se constituency ya bora batenge serikali nya kubwati kende kya mangano butuki bokoru kwene kigonga it is true project ichinchi ko Oko tukimbo endete ko corona ethics and anti-corruption commission EACC gotatika bono mbali gocha bato a reporting anga iba ikirase as a investigation because bagota investigation ichigo koru quietly and privately na EACC bono mbago aibuna Mwananchi mbago ko updatinga so far so uchunguzi yabo na benga basigale kero bago chunguse gendo mbago watebia se baikeire ose statement yango banyolire asengencho kwachiko batanganira motu onyole maybe go eliminate no any witness igo bono obo ama enaro aro na unaweza ukaita watu wa EACC hapa hata wako na ofisi wengine hapa Kisii na wao tebinga yes it's ongoing and it's under investigation ekarbara akole investigation wale ambao watapatikana na hatia watakamatwa na kupelekwa kotini. Mheshimiwa kindly ujumbe ya Facebook kindly you can answer ito yote banga murara. The leaders you are saying have put more energy into Linda Mwananchi are all part of one team, the Matiang'i team. When you think secondly, Morara kindly respect Gusii elected leaders. Stop spreading rumors. We respect them. What we are spreading is not rumors. Rumors you might to nabenga obogengi. Rumors actually is nabenga obogengi gossip. Yani again tabantu banyagukwana again sense but unajua ni kitu inaonekana. Inakuanga kwa TV, inakuanga kwa radio. Muntu tayo tatotegerere tiboni igo tamanyiti kikende tase timu ya Matiang'i na ndo tamanyiti kikende tase Linda Mwananchi. Kila mtu anaelewa kile ambacho kinaendelea kwa hizo timu zote. Kwa hivyo it's not rumors, these are facts that have been reported in the media na ndekero motegerere ya chimanyiti chi facts hichi. Aba raibagu sibonsi we respect them. And I just want to assure them Koruase Radio Vunanga hapara ibon speak Korusi bali muna mwachole tunto basigete lakini nto ba oboeti ibono taringa to basike to ba obo ento batebie kene tiga to basike nto barama lakini ase bakogosa to batebie kene asinja abantu bali bakwebisa masikanime elinde mbate bigwekene o na benga bono tato mino
onyore ngatara gwakanira school fees lakini already ogorire echuba ya maru bono mete tato yo mino no mosigete nande no mosigete kabisa buna tato mino lakini bono nobe naberende tate bigwe kene nabera betali ayo kometesi njai no mwana lakini rende nabe tate biguna bamura bamwabo gose amatenga ayo mogako yotiga konywa maru tarakanira mwana school fees mtu anaweza kuheshimiwa lakini aambiwe ukweli. Mheshimiwa Tenso amechijumbe bere choka gosisato asa mutandao TikTok asingincho ntwarenge live agotebanga nere akotebanga the three crazy master. Morara is very respectful. Let our Kisi leaders learn to be told the truth. Morara is faithful. Timothy Mheshimiwa Usiku, a very faithful man. Chief Oduga Tenga Morara is a spot on keen. Morara is spot on, keep up bro. No yagatebanga isimba Morara kosawa mbele pamoja. Mheshimiwa Ng'anchire tukolera abo. Shukrani sana timetingana yayo mwali gochia sumu akikura ewe constituency. Kwa sababu Radio Vuna ni radio ambayo inahubiri neno la Mwenyezi Mungu. Tiamba tebinga ekeroro chenya sago seseniri. Ako imokereri igora ako ire chinguru gosekero gekenene usako ire chibesa gendansa makuru maime linegetunwa liyo monene kwana make kwa igore yani ekero when you are high ensure that you stay humble. Yani wakati Mungu amekupa nguvu nyingi ama hela nyingi kuwa mnyenyekevu. Sawa wono na kikinda tiro monto gwetera singana ya Nyasaye na nembatebe abantu babora bunga msisumbuke sana kutafuta mbunge. Mungu amekubali, umepata mjumbe mzuri Morara Kebasura nya ko bakolerega asiengia kulingana na mangana bwana arule ira yaye. Kwa hivyo momo bwatesie na momo echinguru elinda nyare ko bakolerega asi kulingana n'injira buna kwanire this morning. Thank you to Enstobwateni Dr. Fred Matiang'i na Jubilee Party. Mbele pamoja. Thank you so much Mheshimiwa for your time. Naende karibu sana mia Radio Vuna. Motegelingo tenga. Thank you asoko bana into kabisa ngusabu kwa bera singinjo tengi mogeti. Utakuja Mokomoni. Lero no tokale Mokomoni erali. Lero ndo bwato mosangera kano bwabanta bange actually no onkuru buna onkuru studio no onko menyoka. Toko chaka chinsa saa 5:30 ali Mokomoni no tokabate hafla kubwa. Kila mtu ambaye amesikiza Radio Vuna amekaribishwa Mokomoni. In the next 1 hour tutakuwa pale. Wana habari wetu watakuwa pale ground. Wasake bahito no balego ya peperusha onsi epi na wikira ni wase ground. Live. Thank you so much mo hotel mangana magia sinchirere yo bwenge chinsa ninye chebo no mambia seka getere getamba morobere bomo kenere Salome Nyakundi sinda. Vuna FM 102.0 Radio Top. Vuna FM. Minero. Ayana mangana maya asenjera yowe. Mambingyo mo tegele tu manya senchirere yowe nge chinsa ninye. Ebikore bechibura buru asemesangire kanoni gochia gikerigo manabara oime yagusi sabara ibage siasa bagasaine komochigwa hasogo ikirane bikore byo okwana sigetigie sukuru yoboroso ya Nyaguku yego toka sebungi ya Bobasa se county ya Kisii egatia bara ibakirane tasomo yega bogo sire byegwa homoyega bwariganetigwe mono yo koligie oyoreneganga yo koligie kerogo kyobubunga sensembe yo Wycliffe Meshira egatia bara yaboni gobaganiria bana siasa gwe go chamo soko enekia kororanko leta baro mugusiamo
Enegati ya bara ikura sense moyo kwa mele serikali ni gobeso kire na goteba buna ni gobara chigotigara baramo goika obochori bogocha neba gosobochori bogocha gokwa na sechinsemo oime county ya Kitwiga tia bara ye abo bakora ino morabike makia waipa Kalonzo Musyoka baene kire buna ni go gosugwatena kanati koyo bosibobochori obo. Enegati harto gendeto kwa rile semeseti mangana mayachi kuraga isano na senchiriri yobwenye gonkoro kwa Margaret Mokwa. Oyo noro mwelio wa mangana maya asenchira yobwenye. Vuna FM. Rocky Driving School na kora nyora masomo ya bogende chikari gochakra class A2, A3, B1, B2 light vehicle automatic, B3 professional, C1 light trucks, CE a heavy trucks, D1 ye chigari chia PSV chokubugulia banto 14, D2 na D3 ye chibasi. Boigo bavata masomo ye keraskia F asabanto baleno balema ni chikosi chinke buna PCD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, ne chinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribo masoma maya keralituko. Imeyomo chubo songo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kioge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo. Inyora, mbawate ofa asebali bakolire Form 4. Wakere miasin number 0723-803-503 0723-803-503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Rocky. Mkulima mpendwa, ni bora kufyeka magugu kuliko kulima ili kuhifadhi miundo kama mifumo ya mizizi na vidudu vinavyopatikana mchangani. Baada ya kufyeka, tandaza magugu kwa shamba la kahawa. Onyo, epuka matumizi ya madawa ya kuangamiza kwekwe. Kahawa ni kilo, tunza kahawa ikutunze. Unapokea ujumbe huu kwa hisani ya Solidaridad kama watekelezaji wa mradi wa Pathways to Prosperity. #ChangeThatMatters. Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza Radio Vuna 102.0 FM. Tunadhamini ubora na ili kuboresha zaidi vipindi vyetu tunahitaji maoni yako. Kama unayo maoni, malalamishi, maswali au pongezi, tujuze kupitia barua pepe info@radiovuna.co.ke. Piga simu 0703-102-102 au 0705-102-102 ama tutembelee katika ofisi zetu Galilaya, Mwembe University Way off Kisii Kilgoris Road. Asante sana msikilizaji. Radio Vuna, tosesenigwe kera engake. Toseseni wamo tuenzi. Tokuneke minero. Mkuri
Giorobo gwenye bwa asthma, high blood pressure ne blockage. Super Medical International Center gotoka Bosongo na urabonyore. Batarerange na Kisii Town Parish okorerwe full body check-up kwa bei nafuu gutumia chimashini chingia, chintingu, chiekerero na oegwa marioga maya arure maiko. Ngoro cross mora, kuru Super Medical Center Kisii Town, ngoro alitora marwaira mange na ndekera gwachire ngokorerwe scanning y'umubiri umugima. No turi kuru Jumatatu mpaka Jumapili Sabato yoka tutari gutoka. Twabasabire mututarira somo Bosongo, marioga ita kuru Los Angeles California na marioga mayaro siriji ntetere. Tutarira somo Bosongo kubya na nkoro. Aiga nonyorobo gwenye bwa constipation, stomach ulcers, emechando yeri ne chinyigo, infertility, endurume, umuchando bwenkoro na yanda mange. Asa mange, tuakere simia se namba 0712-526-764. Gose 0736-888-230. Tuakere simia se namba 0712-526-764. Gose 0736-888-230. Super Medical International Center Bosongo. Obogweni obuya asebonsi. Is your hair dry, weak or lacking growth? It's time to nourish it naturally. Introducing Rio Kaka and Chebe Hair Growth Oil, the natural solution for stronger, healthier and fuller hair. Here we have Rio Hair Growth Oil. It is a blend of Kaka and Chebe powder that helps support African lush, strong hair. Healthy hair begins at the roots. Choose Rio Kaka and Chebe Hair Growth Oil and let nature bring your hair back to life. Remember, we are available at Acacia Plaza Kisii, second floor, room 27. You can also contact us on 0729-251-953. Rio Kaka and Chebe Hair Growth Oil. Try Rio today and get your results. Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora, eti walifanya nini? Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora, Sodoma na Gomora, eti walifanya nini? Sodoma na Gomora, walitenda dhambi. Sodoma na Gomora walitenda dhambi, Bwana Mungu kawateketeza na moto. Hiyo njia nzuri
tusimame ndani yake Mungu milele tutembee upendoni mwake kwani hukumu yake Mungu ikali hiyo njia nzuri ni kumfuata Mwokozi Bwana Yesu njia nzuri ni kumfuata Mwokozi Bwana Yesu yeye ndiye ngome ambaye ni imara yeye ndiye ngome ambaye ni imara njia nzuri ni
motegereri chera grechda kai komina kiande gro yichin sainye macha geto kusangaria ikemambi na nere magi wana renda ndi chikire chinsa chiomokia okobato mokyo goki mayani bagotebanga chibesa gusubonda bora sama gokago mokyo gokonyo bwatete ne chinguru kigima ko bwatete umukia no mokia kolega siago no mokia kigima mambo yanaweza kuwa sambamba msikilizaji. Rende Victor Nyachaina ikire studio gaiga. Today being on a Tuesday, wachiko kwanera mangana education, mangana yechisemi. Lakini rende ritangani bona botambe. Isi mintangani no kutubeka sama koko yumonguru. Tumanyanga yuba tirito mokyogo abatebo mete to kumanya gusenko bokore lakini rito korero na bari goika lakini kuboka kwa gwa turi kumanya information yo ino monguru obwate Kresi mwetera se namba 0704102102 kuse 0785102102 Chakirinde na masabo Radio Vuna. Hello Radio Vuna. Yes Bakiri ya studio wakirese wana Simba na Arumai kurwa sema yama kwa pia tuli wagezi kasogosala. Asante yama na ndo mutoli yama na siniji mandingi ambu yama na siniji kwa turonea singire ne ndo tuzi tugoja mana araba no murayi mintu ikira studio muraya na murende na mwaji sanino ngani iliki mura kwana na abantu asigaje ngo manena bona tokonya singire ne yama na abatagwa tingire yo konyo kuri na kunyo mane bimana aruwe gori njire ikiji mejetera uri bako munena bona kwana na kero yo mukore na nukwani kwa yo mane to mutiga mane umirana bona kora unuri pia singi kwenda singaji sia mabira una ya Yesu Kristo yo mutori kwa sanjo. Amen. Asante sana. Wanametire kitu asoira sama koko yo monguru. Natumai mambo yatakuwa sambamba tukisonga mbele jamani, ama namna gani? Ingo kwenye ringa niende live asomo tandao o TikTok. Kutobote se mitandao yetu Radio Vuna gari Facebook, YouTube Radio Vuna 102.0 Baribechi siche sikona pamogoto watch live go se listen live moto tekere gwetera so mutandao yetu website www.radiovuna.co.ke Mwabasa ko tebanga ntori ko bayikera go se muri gutoigwa Rende today being on a Tuesday tukukwanira mangana yechisemi kangana ngale naro chiga ali so mutandao lakini ngo chikukwanira tore ekero na amanyiri nkayubatire to mokyogo nande manyire ndi gose kwabukire buya abonda chake gotebanga ngo chikukwanira tore chisemi nyore turaboko raire nimanye tembale babugete mambe babotete miki abambale bago tori chai mbali bakuburugira chibando mbali bagusimeka asinali embura yatwete mbali basi aliro bali bwachakiri gutaruka igabona nabagusanga mo 9 gwetira se number 0704102102 Ntabirenda sobwa tere to mukyo goto abanyamuhoro to basa ko abanyamuhoro to mutu yango Asababa bakotebo bworo bokolete ndamwamo by default Tari ayo gwancha koro mworo kwa behiro mutaka koko bo mutaka
gwachakire kuba nyanda mwamu emoko ndete nateba bonsi abatakana babwate ndamwamu lakini abantu mbale kuna wale wanaojitakia hata muiba wa kujitakia ama msiba wa kujitakia hauna kilio jamani. Siko baidhe abandi bachakire kubogie bona muigwite baira nesukuru oteba yake muntu wansumbuira ya Brian wansumbuire sukuru takuigorwira ne akogenda nani wachaka kotema ngogocha kongonya kubucha amachi hiyo ni hali ya watoto jamani. Abana bakabakusumbue. That is why keraba chirenko kuigubuya nande bakobera sana koranga anda keskuru yale kuiguru bairane. Anyway, ikiwa awamu ni ya kwanza ndike kumanya subu atire tumo kiogo. Tukuchaka gukwana n'abantu barire boniga bwakirese umugaso barite bonayo nyorora ire gabo nkari gatebanga kayubatire tumukyo kumba yubatire tumukyo go brangeti abo yitoko bamuki tinga tebo ino mukyo batire te brangeti gwachakire ko banyamworoto mutu ibintu bigo chakababona biko bo chake gotebanga o bintu byangire radio vona halo wakire bia narani ndo mara mbra wadaire ngato kwanira kuru brangeti ona buna baro ungo bandavinga zibitu zugulie chipango sali parozita aendo mboga ntio yunago letekero montaru sibipisi bibere oyo ndo mutige gawo igo mbara chaka gukugyo tebe ngabaira ne sukuru nje bako ngoi mama tinga keronti kale te sikongo kole gasinje bieka bana kibarororo abara butika baranye kora banko genda mbule bako enda bara ubaisara sitono mutimo anyways ngukone atura ya wekorora litukolige ni sawa ngabona ni kwanero gorangeti ngokwana kinda mete mpaka tinzi akabata merengo igo bono mukyo gono burangeti monyo bwate mukyo ne no burangeti me kwanza bangere ihero ngoli yo bali ko ta batindi konyo sukari asante pamoja ai muigwete nante lakini nakwana muigwete bari bare burangeti me kurumarani aro burangeti me tinko mote balieta ne manyete ono lendo mukyo gwachakire kubwatira uburangeti lakini make sure lenda bana bakokoleire gasi ende bakocha kwira ne school iskwe mbaye radio vona halo fikita nyatana kibwakire wakire bya nago kidogo bata kiripatire kire ko hoteli askau na torre meyo mukyo ne rende bono no ninje gasi ndiko karamo no lende bakirinje bana bana mbaraba bana ba koragasi lakini tuko pamoja rende na onde meyo mokie bundi nera nego kwani haina shida boire lakini rende fikita tarimanga na bugere tie komoi ni sawa asante ndabona kwani je kompara roko nyora babu atabana basini nibingwerere uchakirere kumwega ligosibya bikombe kazi mzuri sana
Bara gatebo no mwana moketa bwene tiko kori binti. Umetota mwegere tikaro makia mangana ngo chiale ko konga uchimutua. Lakini rene tiganda manya so gwatere to mokio go wetera se number 0704102102. Vuna halo. Victor. Yes. Ndio le dada. Ndio ya kabisa. Itanga nitikankwale kani studio. Asante. Ekwa bwaterege sita kuruchisa moche samba. Chitikamba tena ebitumanga no gusinga kanale njikualika ni mbura enyangi yane. Ama tukatigalite bana ntabire gusena hatatu. Ama tukatigalite amake umate kurubono paka njatirisi nimbo ataka wiki akango yarakari. Wiki ya goje tumaine. Enyangi senti kisito ke gadibalish. Nego chikubwatere nande toko chikoro uyu musubati kurusobo. Bono enyangi kapisa bone kuirane yobosai. All right. Bono tingandi amasati kyonsi bino otoreime. Na ende fikitonje kimagaya tentio manyete jetinda akora manganao. Sawa. Thank you very much. No otoramo kapisa inamba yane noera apu na boko sabaye gutukwane. Asante. Enyangira simambororo. Nili ntabe umuimali by the way ninki mete. Ende bina kaigure nchitimanyeti. Mate bunje neje nzira lakini rendo muimali timanyeti lakini montebi. Vuna halo. Ikobona nabokundi kere SMS ya gugwetera se number 0706102102 namba ya simi 0785102102 usi 0704102102 usangamo na inchere ndi manyangapo ngayo watire tu mokio ko jamani ekere to chukwana mangana ya chisemi mangana ya bana baba chakiri kubogi nande aba baisire kuira ne skuru lende lakini wako na wiki 2-3 Vuna radio hello Tata. Yes. Sikitanya chai. Kabisa ne royo. Biyole. Ndebu ya kabisa. Mbura kwa ikire Bethlehem. Bethlehem ya Yahudi. No watakire. Ona iga mbua tobo kongu. Ndugu yane ne kwete. Pole sana. Ona nigo togendete kunya kwaliga ni kunya korete biroko chiema. Ndero muchangule. Tegera twaliga ni mambia tubange twende twakana madeni. Tumureta ramisi tumutinde keli tukolikoro kungalia chuma. Ono lende amashabiki onsi na nyaliganiri. Ono abantu baminto bonsi ngo bate bakoromukia ne kinguru mono. Ekiagera umukia no uragere ke urete no ndagere mesa bila koromukia ndi gokobo umuntu omusabireri nando gosali none lieta okero gosabirera okobutwara ubusoko asante umukia oromuya egento nare komenta gukwana naki umwana narabunta gite namba yaye tokuna kubulinga kikato kora tonyore namba yaye ruriyoyo asogwanja kwayo kurukunga giri particular hotel ya Sakawa. All right. Kara nchato me nambi ya sene siro ekwende simiere dia oime. Egero to somere. In fact tintonye tageto mwano yako kwana buya sana. Asante. Bia mono mwano mintu. Tinko manyanga no nganjere moya yane kaigweta sembeo egera to atwakire. Yentoko korakira tukwira na itunda ya kabire. No kole. Ora ntembi ya mono. Asante. Sawa. Wadarende nataka tuende mapumzikoni kidogo jamani. Ndoje Pastor Veronica agoteba gari ya somo tandao o TikTok agoteba watching live Egetuki from Egetuki actually. Wadarende wacha tuweze kuenda mapumzikoni kidogo. Alafu nkwira nandege ganandende tusanga mangana ye chisemi aka kilipungari naro chikago sambara lakini kuba bekera hande motegerere muigo na kia mangana alenge lakini for now wacha tukimbie madukani kidogo.
Kichapete yange umonene yeso Uchako bambwa era kagenda Asegetunwa unanarete Agachego saba Boroki wabaye Wakamubwatia Wakagenda nere Asegetunwa Korenda gasuka Uchensemo Agachego saba Gatonya manyinga Kabure tata Kware wancha Yekombeke Kenyetere Korende nase Uwancha kwao Karibu na nche naganire Rora erekero Akwirana Kanyora borokiwa Waye baraire Era kabora Nakimwarara Imoka mosaba Matemo buchire Imosunuka Nonyanake Timorara Namoncha chitoro Timotimoka Brenda na gosaba Naliotora yabuwe Amatemo Erina cheni Karikorara Ere omobisa Igagosega sega Igakobencha Munendo Ekoriga moto Emomere Timosunuka Nonyanake Timorara Namoncha chitoro Timotimoka Brenda na gosaba Naliotora yabuwe Amatemo Erina cheni Karikorara Ere omobisa Igagosega sega Igakobencha Munendo Ekoriga moto Emomere Kaniwe na baiseke ikomi babogore tiechita ya chabo komorotota omunyanyangi bali abatano abangaini bakabogoria amabuta bali abatano abariri bakeba kobogoria amabuta omunyanyangi agatebana erekaweka otuko bwagati bali abariri obakoboka chitaya chabo chali mirepi ogosundoka nenchere nyinge okweba okorosa twamweba omonene Timorara, Namoncha chitoro Timotimuka, Brenda na gosaba Naliotora yabuwe Amatemo Erina cheni Karikorara Ere omobisa Igagosega sega Igakobencha Munendo Ekoriga moto Emomere Timosunuka Nonyanake Timorara Namoncha chitoro Timotimuka, Brenda na gosaba Naliotora yabuwe Amatemo Erina cheni Karikorara Ere omobisa Igagosega sega Igakobencha Munendo Ekoriga moto Emomere Timosunuka Nonyanake Timorara Namoncha chitoro Timotimuka Brenda na gosaba Naliotora yabuwe Amatemo Erina cheni Karikorara Ere omobisa Igagosega sega Igakobencha Munendo Ekoriga moto Emomere Timosunuka Nonyanake Timorara Namoncha chitoro Timotimuka Brenda na gosaba Naliotora yabuwe Amatemo Erina cheni Karikorara Ere omobisa Igagosega sega Igakobencha Munendo Ekoriga moto Emomere Unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Karibu shule ya msingi ya Jema Preparatory, mahali ambapo elimu na maadili hukutana. Hapa Jema Preparatory tunatoa masomo bora kuanzia playgroup hadi grade ya 5, na tuna walimu wenye uzoefu na vifaa vya kisasa vya kujifunzia ili kuhakikisha kila mwanafunzi anapata nafasi ya kung'aa. Vile tunatoa masomo kama German, French, Sign Language, badminton, scouting, modeling, music na drama, karate, chess, dancing na pia masomo ya kuogelea au swimming.
Shule ya msingi ya Jemap tuna uwanja mkubwa ili kufanikisha uchezaji bora. Biometric identification for clocking in and out kwa ajili ya usalama wa wanafunzi. Wewe kama mzazi usihofu. Tuna magari ya kufanikisha usafiri wa wanafunzi kutoka nyumbani na kuwarudisha. Shule ya msingi ya Jemap Preparatory tunapatikana maeneo ya St. Mark Jogo mjini Kisii. Kwa mengi zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0726732322 au 0746881491. Jemap Preparatory School. Jishinde, ushinde.
Mombasa by AIC Choir Kisii. Wanatende na gotebi today being on a Tuesday. Tunaongelelea mambo yechisemi, amangana yechisemi. Akakiripungalia nalo cha mutandao o TikTok. Ngonya gweteka ku mwana musini niga. Actually natiketenko chiesero igwayo manyene. Nabo kuigwose kana ndanda kega kolengereri kwarora ngambobe. Wana today being on a Tuesday amangana yechisemi nteketemba chiesera ka clip ku kidogo. Lakini kwa kutekera tu basa goseka. Usicheke jamani. Tu basa goseka. Kiripo abukati kitu kichitege kaiberega ngo chesero igubuna kale. Today being on a Tuesday, you be your own judge. Omanya gonte bing na kiama ngana yu agenderete. Aki Miriam tia koseka. Gowaega na makweli. Omega boye gento nyasaye gocha komokore. Gowaega boye gento nyasaye. Naira na mwasi na twatire mukana Esther. Esther kunya wangi twanyure buza makere. Twanyure buza makere. Twanyure buza makere. Twanyure buza makere. Aki Miriam tia koseka. Gowaega na makweli. Omega boye gento nyasaye gocha komokore. Nkolengi koigure. Kolengi kwegule una umwana uyu agoteba. Umwana umusini ni by the way. No umwana umusini kiro kumurigirira no umwana we myaka 5 gasita. Tari umwana manene bono nigwete muna agoteba bwate 50 bob. Yende gozemba bongo bakamutebire ndenda bagulire busa. Akabugulire busa ya 30 bob lakini rende mbachete kumwira ni 20 bob chaye. Mwana boy gakuru sakuru mwana yondo kuruku boy agachaka kumwita ona gakubuli gurende boy nkiali ngeko kobuli abangete kumwa 20 bob ya ye chenji nanda gatebere muna bagurete busere tachiti kunyubuse eyu ona ababande goseba abo mamwa bagoteba banyule busa no mokebe mwancho motegereri nkerenkereri kyobwate buna gwategerere aga clip kwa gakeiga. Unaweza sema nini jamani? No mwana umusini nando munyaruka by the way. Ona nabona ategerete ganga 10 sana. Ngakirisi migwetera se namba 0704102102. Vuna radio. Vuna. Hello radio Vuna. Yes. Nakipo akiro morali. Wakire buya. Oyo gakuru kumwe mwana Britania. Urukinse moche tumbe ya makara. Yes, koigule ekiripe kina chiesire. Ekiripe kigwa chiesire na keigule na inde na keroje. In fact kinabo kire keroro sana asobo gimobo.
kogera boniga in fact kora ke sabu boniga abantu bali bakunywa amaru neba nabangina neba nabagaka ase family yango barara abwato mufano ikorwa so omwana oyo omwana omusireni sana bamanyenge kero banyure nabo bago behave egesakuwe kero bachirenga bono liri bairanire mogoroba bono manyete nande gokweba kwa fichwe sirio kyaro omwana oyo ndere ganywe tari ko nabateba nganga twanyura amaru nemeke batwanyura amaru no makeba bono igoro tenge dikje igere mbego bena kikiageire ngabono nonyemba gukoro yoro cho moeta amaru yakanywa bono nabo togochiko babo bako aba magukoro bali bakwenga amaru abana baito gochimwabo ikyagera ngo kibale ko abana bayigegera abana ababasoye kwegikimbu ekiga cy'abantu abayiga barebi nyora abana bayigo bugima bwabo bwasirire ba misiyusiri obongo bw'abana balia ono obongo buli bwabeire tintire ikyagera bwakunyibwe ebintu bitagwendete ko soso obongo bw'ikyagera bwaringe fresh abana abatakire ko some school obongo burubuja ono gakina bigente gikere kebesana ngeturumete bunaintu abategereri ine mbe baorogeti gakiti gango bakwanira abana naintu nakya bari mu batwera ta abana go cyase kinga kumanya nganta ibu ya abana kitubuate in fact ya bari mu baito igo batulendere ta abana buya batoira abana bare buya ono go to kubaire neri abana bara abareri go tie sukuru tigango na abandi na baro bachangiere mbi ya mono morayi asante ono yino musini sana na bachieta kagolera abanda amaru nichibesa bwata musini na amusini yarete manyetia saruseti lakini na bachieta kagolera basani baye busa let me be specific ebusa mwana musini ni sana underage akagolie busa umuntu akamuonelie busa kigima akamuonelie busa kigima ya tati bob lakini mbacheti kumwira nilie change yae vuna radio hello Aro telefona. Yes. Mwali wakire. Wakire bia. Kiwi kila wakati kongo. Akina mbara tawa na mtoto mara ndia kwa kabisa. Ona go etara kuligereria privi tuwa sekero stati. Kumwana lo pati. There is no we are very started information. And they send a good family by. Was a minute. And right now, I will behave that manner. But never, I never see me. Maru Yakaleco Corniwa. Roche, a week, Ramna, what our age, I could see a family change. Go kene ndio go ya singira kinyi kabisa amba ibere abato kunyo trabare yo misuse ya manne kwa na kwa wale ndo ya kati pop ejengi to kurewa kwa wate una ya jali na mbende bona itabityo kweli tokulia abana muna abayibo mubuli kwaga ndesi kwanyo kwa mana wote nyomba wacha